Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya? Umanaw kan? Sa dino, ti papanam? Iji Hacienda, Liberio. Anya? Iji Hacienda, Liberio? Wananti. Apay nga ijay palaang. Agdamot ti sa bali a lugar, mabalin mo apapanan ijay. Ngam apay nga ijay pay. Kuanti? Diyak mawawatan tiriknak. Kas lang amin kayat ko ti mapan ijay. Ay sos libnos. Narigat. Amangan no may sagmak kalaang. Kan may sa? Talaga ka de, apanawan na kon. Ay, libnos. Huray sa dino ti papanam. Kaya't ko ti sumurot kang ka. Sana mabalay nga agmay saka. Di ka mabalay na panawan. Agyaman na kanti. Nagsayaan ka at tao. Tauray di nakapkapin ano. Masagnan ka unay kanya. Kas itinakunak idin kang ka. Hindi lang kan akabsat. Agyaman na kanti. Ala, panunutam ana imbag tinaibagam itay. No pumanaw ta dito'y punggaw, kat mapantan ija aginaldaw. Nadamag ko nagbalbaliw kano ni Alex Liberio. Isungin kadang kontag subli diti kombento akadwak ni Paul. Well, sister, kinapod nun ha? Adda intad na dito'y kombento adakal agatan. Katsak pulos ginargaraw. Gapot ako na nga ipakita kada kayo. Kasta Kathleen? Da kayong tante mga dan, sister. Noan nga ti pamayan tayo itiday di akwarta. Awaten tayo. Saan tayo nga isubli? Tapara iti ubing. Kabayatan nga da iti sidong tayo. Noan nga ti pangadang mo, sister. Iso, ti matumpay. Ti kayat mo sa uwan, iti dahi tanay baga, Alex. Kabayatan na si Bibiyagak, tatan. Tumulong ang iti panak at tao. Iso akayat ko ako yugunat. Ta sumarong karta iti tunggal barangay dito Aguinaldo. Anya, kung kabalang. Apay ka dinasahan. Kat adda kayo matakatulungat. Mana. Noon niya ti kunam, isungaro ti aramidan ta. Yung kay mangila ko iti baka, tatan. Sana ba, ale? Adumat ti baka iti rancho. Sige, no dahi pati kunam, Alex. Ayabam ni Mark, tayo suti ka dumamamapan iti rancho, tatan. Bueno na. Aramida, noon niya ti kunam. Nyo kasta, pumanaw kayon dito'y punggaw, Ursula. Wala na. Mapan kami, iti Aguinaldo. Iti kanusigod, anag na udanda iti day di apong na abakat. Ala, da kayo di makaamaw. Agan anad kayaw. Umayda kayon tulat ta sa rungkaran, nana. Saan da kayon to, amalipatan? Uwan, Ursula. Kailiw kayon tulakit day. Umayda kayon to sa rungkaran. Agyaman aklukas na, Ursula. Ala, agan nanad kayo araw, diti papanyoy kay Aguinaldo. Di mo baybayan ni Libnos. Wala na. Kan masapol nga tultuloy latta, di panaginom na itinabirtod aramaw. Wala na. No kasapulan nga umay ka ditaoy, tapno mga nga itiramot ang nabirtod. Umay ka latta. Takuyugan kanto, ama panagala. Sige, Nana Junisha. Sigurado ka kaday, iti ipapanaw tan dito'y punggaw. Wan, ante. Ala nga rod, mapantapay sa rongkaran, ti kunam apagakaran ta. Tamadimot
Numapanta ijay nga awan ti pagturugan ta. Wan, ante. Sana balay. At damot basit ornong ta kwarta. Ison ati aramatan ta. Masaya at dahil ka panunutam, Alex. Sige. Agtitinulong tayo para itidayta akayat mo nga ramiden. Agyaman na, Padre. Nasaysayat no adda kayo akadwami. Wen, sumuro ta kiti panagpasyan mo. Ket maragsak ka na itidayta. Kaano nga rin tiwayayo, Padre? Urayan niya ngal daw, Alex. Ay, agyaman na karod mo kasta, Padre. Matasagalan na ka din, Alex. Wen, Tatan. O sige. Mapantayo nga rin di simbahan. Dadagasin tayo ni Padre. Sige, Tatan. Unaan tayo asursuron dito Buena Vista. O sige, anak. Nuday tatikot. Dito ti dalang kami apong anti. Asaan anas ka na magna kami iti asyenda Liberio. No pa'y adadalan, amabalin apagnaan iti asyenda. Ay na. Nagpos ko tiro dito ilignaw. Sabagay. Manungutan atawan pinapalabas. Nasurok asa nga pulon atawan pinapalabas. Ha? When Mark, nagdaras ti pa nagtulid ti aldaw. Kasla kaano laang. Dagi pa ng tulong ko idigan ka iti abag. Anti, Wanya, saan ta kadipay anadanon ti papananta? nadanan tan anti. Dito yan. Nay, papay nga eh. Itay pa'y anak katakdar nilibnaws iti day ti abanda. Agsangsang sama. Asit gakman. Libnaws. Agsangsang kamatan. Ay, apa yan? Adda ka din nasakit, iti bagay. Awan, anti. Makarik na ang amin itiliday. Kadya kon malaptan, di pa nagsangit ko. Hingga po tayo. Nakailiw ko ti anak ko. Ti pamilya. Nangruna, tanta, kiti dahi to yan diso. Libnaws. Kas na ngamin. Panagrik nang itakat at na ang ti pamilyang iti amay ko. Yap, awan naman, anti. Naiti ka anuman. Diyakitan makita. Kan mahal ko. Nangruna ti anak ko. Nasibibiyag ko maita ti anak ko. Nalapit na dakanan. Agad-adal kat nga tayo ti elementarya. Ay, una. Tamanumot ng atawan, tinapalabas. Anti. Ala, sumardan ka na sa sangit, Libnaws. Gustong. Kainay ko ti anak ko. Kayat ko maarahan ko. Libnaws. Uray ti asawa. Kayat ko makita. Kailiw ko amin ita. Ala, Gustong. Sumardan ka na sa sangit. Gustong wan. Umay kakit din. Takitaan ta, ti mabalinta pagpatakdaran ta iti kalapaw. Mo talaga, akayat mo adititan ngagnaag. Ay, oo, ante. O sige. Kat pasensya kayon kanyak. Hingga po tadyak ngamin malapdan ti panagsangit ko. Awan anyaman na. May mayat kit di ano isangit mo. Taknaw mabang-aran ka. At iti kwarta, para iti apoyo, apong bakit. Ingkay paagas, taka asimat,
Naidalit gahan ti Apuyo. Naimbag tadanag ko na nga umay kami dito eh. Agyaman baro. Naimbag kayo, nay. Agyaman kat ni Apo Diyos ti mangipaay kan ka, iti atindog pa, panagbiag mo. Tapno adupay ti matulungam, akas kada kami nga kasapulan. Agyaman nak, apong bakit. Mautin ti papalang kayo at diso, Alex. Saan ka di mo talaga nga naman, no? Saan pa'y tatan? Da kayo, amangan na da kayo matinabanhog. Nangro na kada kayo, padre. Saan pa'y baro? Ala, palpasan tayo na ito eh. At dapay agur-uray kan ka amatulungan dito yung binabista. Sige, padre. Di ka agdanag. Intay to mga ni farmhouse. Kaasi kayo mat na bambanhog. Makay dayawak no awisan na kay farmhouse yo, Alex. Kasano nga, Jubilarde? Umuna ako na rumwar. At ang surat amang ibagbaga, makarwara kon dito ipagbaludan. Naparulan akon. Kadlawan ka, ta makarwar kan kamsat. Sapay ko ma. Ta itultuloy mo dagsingsing pati tirwar. Wan Jubilarde, di ka danag. Nuanda kwartak. Sarsarong karang kanto. Ken sapay ko ma. Tagkita tanto itirwar. Sapay ko ma. Agan anos kalat tagay ma. Tadumtang tumat lang tigundaway makarwar ka. Imuna akla siguro. Kahit anya tiyan mo tayo. Amang ano si kantumat ti sumaruno ang maparulan. Tsaka mo. Kasla, awan nam na makadumtang day tagundaway kanyak. Saan ka mauawanan ni tinamnama? Gaputawan mo't dakas ngay nararamid mo dito eh. Nasingpat ka mat. Iso asapay ko ma. Tay palubos ti Diyos ang makarwar ka mat. Sige, kayaw. Kat saya atam ti aramidam, akalapaw da anak ko. Daytay nabakad ti aramidam, tapno agbayag apag naudan da. Wininang, Sige nga raw, nana. Agpatuloy kami. Ala, kayaw. Kat agandad kayaw, itidalan niyaw. Asla na lumang daytoy pag naidan ta, lignaws. Talaga ka day. Adito'y tay lutiyo ako nam. Wan anti, kuko ni apong ka Victoria daytoy adaga. Saan unay analawa daytoy adaga? Ta iti bangir na, sa bali mo ti aking kuko ha. Kasta ka day. Sige. No talaga adito'y ti kayat mga pag naidan ta. Sika, ti masurat. Kaili ko ngamin dito anti. Kantap no nalakak ang masarungkaran kita nam dagiti ipatpatid ko iti biyag. Wan, maawatan ka magkit day. Ala, oh my God, tagluto tan iti pangaldawan tayo. Amangan, lumabisinan ni James nga agmarmartiyaw. Sige anti, tulungan kang agluto. padre. Kaya't ko nga iti malam ti Domingo. Ket umay kayon tumang misay di asyenda. No, awan tinasyan na pagnayo. So naparikot na ita, baro. Ura pa inton malam, no? Kayat mo. Sige padre, nasayat no kasta. Adong amin ti sana makimismisa at trabahador. Isuada kayon timang danon kanakuada. Sige. Agkuhuyog tayo ito amapan na dyan siya na. Kalpasan ti misa, tayo jayak tumutin na mangal daw. Una padre, pakay dayawak na ita. Sige nga ron. Munag tayon, tamang rugin ti misa. Anya, awan ka din tinalipatam. Naalamon, ti kayat mo nga alaan. Mapantahan. Wan anti, Sige, mapantang rudan. Sambutan tatilugan. Amangan no mapanawan ta. May mayat no saan arabi ti isasangpot ta ijay. Tapno makita ta, ti dalan ta.
Kasta ti damag ko, senyora. Amin at taga Buena Vista. Inikan ni Senyorito Alex iti tulaw. Nang runa dagiti kang runaan nga agkasapulan iti tulaw. Maragsa ka, nak. Iti dayta aba, anak. Ay na, talaga gayam ang nagbalbaliwan ni Senyorito Alex. Kentunggal malong ti Domingaw. Adda maangay amisa nga ijay farmhouse, senyora. Nasaya at launay. Iso adagiti saan ang makapan iti agsapa ijay simbaan. Makimisadan ijay farmhouse iti malang. Awan, ti makunak iti dayta. No di ti agyaman iti Diyos. Saan ka kadipay asumrag dita farmhouse, anak? Gabiin. Kan nalaminan dito hardin. Saan na kaya makaturturog? Umuna kayo no kayat siya. Panawan daklaan dito eh. Saan? Kaduan kan. Anak, ado ti maragsakan iti naan anay a panagbaliw mo. Ado ti mas daw. Saan da ka no mamati? At damat dagiti agko na nga at da plano tumapog iti politika. Iso at tumultulong ka kadagiti agkasapulan. Awanan ti bibiyang ko iti sawan ti tao. Basta para kanya. Tumultulong ak ngaggapo iti kaungga. Anak, itultuloy mo dahi ta kinaimbag mo iti padam matao, anak. Nasaya at launay dahi ta ngararamidam. Ket kabayatan na si Bibiyaga. At kaklat ta at tumulong kan ka. Bangunan. Bumangon na kaon. Tainak mangipaburak iti tiyaan. Ha? Nay, awan ni Libnaus. Yan mo na gaya mga nabimangon. Ang mga maglutluton. Kita akman. Libnaus! Nay, awan mat dito yung kusina. Nasipnot-mat dito. Ay, ayan na nga ay. Libnaus! Ayan mo! Adda nga ta, igawar. Kita agman. Libnaus! Ayan mo! Libnaus! Ay, ayan na nga eh. Apay nga awan. Ay, sa dino tinapanan na. Tadinak mo't song batan. Kaya pa, pud nun samag, tadakas ang tinapasamak kan kwa na. Ay, Diyos ka, ayan na ngayon. Ay, mapanak itubag. Ang mga anad day jay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saling-sinising tiin. Nagpinta sa bulaan. Madamdamapay. Lumawagan. Chupilarte. Kailiw ko dahi kay anis mo. Kailiw ko dahi dilim na ilo tadigay na na. Dagiti pa nagtugtugaw ta. Amang bunto niya ay isisinising tiingin. Kanti ilalanak na, no iti malang. Chupilarte. Apa yung kastoy dilim na? Apa nga iti pa nakrignan? Katanda kayo ang sibibihan. Kailiw kayo na unan. Kadyang maakulon, anatay kayo.
ayan niyo iti anak. Anak lako man. Unay kan libnaws. Sa dinaw tinapanam. Nagdanagakan ka. Unak no da kusam tinapasamakan ka. Tadi ka nariingan iti data. Apay, napanam. Pasensya kan, auntie. Napanak namin iti tanap. Tanap? Wan, auntie. Ijay ti ayaw lang ko, iti agsapawan ni iti manang. Ala, importante ay. Awan ti dakes napasamakan ka. Han sakbay amapan ka iti kayat mo aturungan. Agpakada ka kanya. Idak namin kayat amano kakiturog iti parbangan, auntie. Wan, maawata kon. Ala, umay kangarudan, tagar mo sartan. Nakaluto akon. Nakalpasan ti panangan ta, agpasentro ta. Umatang ta iti daduma masapsapul ta. Ang bakasyon ako, ma. Iti oy tayo na ang aldaw, senyorito. Taagawid ako, ma. Pay iti ayan, may. Ngaming, mailiw akon ka nagitidwa ka kaanak ka. Sigurado ka kading agsubli ka? Wan, senyorito. Agsubliak matlaan. Sige, palubusan ka. Manuti ka sa pula makwarta. Oray ti swildok la itaapulan ti alaag, senyorita. O sige, nayon akon. Tapno adda pa kitsindam nga isang pet mo. Ay na. Ang yamanak, senyorita. Kaano ti panagawid mo? Itak kumamatlaang senyorita. O sige, urayan na karod. Ay nakmangala iti kwartang aramater. No kasta, agbakasyon ka iti talong aldaw, tsayaw? Juan Marsay. Iso nga inmayat nagpakada ka ni Senyora Lorna. Naimbag man, ta pinalubusan na ka ni Senyorito Alex. Uy, man nakaawat ita ni Senyorita. Agbakasyon ka gayam. Juan Marsay. Tain naksarong karan, dagiti dua ka anak ka. Nagnanag ita kadananang kao. Dako daw ni kan ungol. Simat nagijay nga obeng. Ay na, apay ngay, nagalasmat ten tinaganda. Kutaon kan ungol. Day tamat yung panagan tay laglag nga amada. Ala, agbakasyon ka. Kat agsublikan to matlanga. Juan, talagang agsupli Pakaisuna ng balbaliw ni Senyorita. Awanan di pagdandana ka. Sige nga rodan, Marsay. Nakon. Sana balay, tanagpakada akon ka ni Senyora. Nakapasar kayo man dito yung farmhouse, senyora. Well, Sotero. Kumusta ni Alex? Masaya at maglata, senyora. Kinapudno na, adan tumanan pag namin tundigat. Mapan kami ti Karuba Barangay. Bangkid manan ni Alex kadagitag kasapulan. Adwami matlaing ni Padre Sebastian. Kasta ka di. Sa dino ti ayan ni Alex. Aday ti silid na, senyora. Mabalin niya lang tati umunagijay. Sige. Kasaritak ni Alex. Kanayon samet ama kumikom ka iho. Tadinak pa'y masarong karan ija mansyon. Pasensya kayo, Lola. Adot pagsidawak nga ar-aramidem. Gam, agyamanak, tanasaya at dagita nga ar-aramidem. Lola, Uray anya ti aramidem, basta nasayaat. Sa anak ako muntra, iho. nga oray pa'y maibus amin na baka? Baka? Wan, Lola. Gapotagi-laklako kami iti baka. Kat iso ti aramatan mi apang tulong kadagiti agkasapulan. Kasta ka di. Ala,
Makaammo ka lata, iho. Orayan niya ti aramidam. Basta nasaya at sa anak ako montra. Agyaman ak, Lola. Oh, sayang. Sayang. Ti, ano yan? No kuma, takas ta ti kababalin mo, sipod pay. Ngalabit, adayo amapasamak ken ka, ti panlakaputed ti may sasakam. Pangasiyo, Lola. Saan tayo napagsaritaan tinapalabas ka? Oh, Nagbalbaliw ako. Iso at tulungan dakit di. Tapno makarami dak iti ado anasaya at para iti padak a tao. wan iho. Adda kami lata iti likodam. Anyaman nga aramidam, basta nasaya at tumulong kami. No saan nagapo iti tulong yung agama? Saan kumadak kila building ti may patakder ito'y abay ti simbaan. May mayat ay ito na pangipanang iti kwantami. Ngam iti bisyo, padre. Uwan, masaya at launay dita. Ngayon saan nga tang nagungot ni Senyor Lorna iti panang tultulong mo iti simbaan. Saan, padre? Noon yaman ti aramida. Basta nasaya at si tutulok lata. Alex Barak, dakil apagyamanan ni unay. Nababaan ka ka. Ang patakder apagadalan ng iti ubing. Padre, Pagadalan ng iti ubing, tukas ta Domingo. Kinsan laday ta. Alupay, ti pakaaramatan to day ta a building into numalpas. nasaya at no kasta, padre. Kat noon yaman ti kurang, bueno, masapon yun. Ibagayo lang ta kanya, padre. Ited ko adagos. Senyorito, agawit tayo kanina jay asyenda? San pay? Dumagas tayo di tsindahan. Kaya't ko ti agsida iti ikan. Kailiw kong tiluto ni tatang asinigan. Sana parekot na ito, anak. O sige, lumagas tayo di tiyentahan. At umatang tayo nga ron, ditikan. Ay na, agsigdaawak kan ka, libnos. Ginulpim mo't pantigim matang itipasig apuraw abistidam. Talo, apasig apuraw ti kolor na. Iso ti kayat ko, auntie. Ay, malagip ko lakot nga rodan, tay na istoryang atagtaga inot mo iday. Ang nakakawas ka iti puraw, at adda ka iti may sa atana. Sakot, napalawlawan ka, iti maris puraw asabong dagiti liryo. Anda ka di kastaan na istorya, auntie? Wang libnaw. Ni tagtaga inot mo day ta, iti awan pa'y lagip mo. At amaw, sa bali ti panagawat ko iday. Pakaslamot tan ti ipapatay mo, ti ipasimuda ag ti tagtaga inot mo. Kat ita, agkawas ka, iti pasig apuraw? Ay apayan, anya ti mapaspasamak kan. Tinaytagtaghahinap ko, idi. Katpod na apasamak iti biyak ko, auntie. Gaputan na usamak iti puraw abistida. Kan kanayo nag-ijitanap. Kasarsaritak dagiti sabong tileryo. Amaris puraw. Ha? Awan, auntie. Awan ti dakas aka ipapanan ti panagbadok ita iti puraw. Akas iti pagdandanagan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Ay na, nausum kagaya mga agbado iti puraw. No amok na ko ma. Di, imbordahan ka iti bestidam amaris puraw. Mabalin madlata ay ramidan nga, auntie. Ay, unlib naus. Kabailak day ta. Yaramidan ka iti bestidak apuraw. Ibordak tinagan mo alibnaus. Gaputa libnaus itan tinagan mo. Sa anan, akrisanta. Ang kiyaman, nak. Nakadaanan akmatlaangan dito farmhouse. Ngam, nay,
Awan samot tao. Ay, nagdamot gayang tao. Ni Mark day ta gwardya. Tilukaw. Nakakalukaw. Ayan nan. Awan matan. Ay, kinasayaan. Umunag ako ni ti farmhouse. At damot susi. Nubilang tanay kandado. Mang Mark! Ayan mon! Apa nga awan magtinti kwartya? Masino nga roden nga iti nakitak itay? Anak katakdar iti asidag ti hardeng. Awan mat gayam tao iti unag. Gaputan nakakandado mat itay. Awan tayo kutsi ni senyorita. Ay sus! Ang mga nagtatakaw mat kit dito nakita. Ta imposible at trabahador. Ang ngangay tiramidin na dito farmhouse na bilang. Ay! Umunag ako. Kilako na yung bakterida. Ay na! Nagpintas ka iti day ta suot mo, libnaws. Maibagay at talaga kan ka day tapuraw, abis tindam. Agyaman ang auntie. Swerte ti asawam. Kaputa nakaliblibnos ka. Anong sayang, taawan damutan iti anak mo. Auntie. Ala, umay kakit day, taintagluton. Napanmanan di taki saritaan. Ang mga nagsangit ka manan. Auntie. Umay kan, intagluton. Tanay, mabisina kon. Kan oray si ka. Nalabit ang mabisin ka magtang. Tanda ka maggayaman tayo. Di tayo pa'y aldaw ngam awan tao dito farmhouse. Limwar kayo gayam. Wen tayo. O niya. Nakaluto kan? Wang, nakaluto akon agidasara kon. O sige nga ron. Ay nakayaban da Mark kan Alec. Ano? Nagadulat din nagapulang dagiti kay kayo diti paraangan. Uray inaldawak nagkarae. Adalat tamat agtinang. Ha? Anya dito papel? Nakaparabaw iti pagtugtugawan diti paraangan. Kita man. Ha? Anya dito surat? Para kang senyorito Alex? Nakitagkan ko ana day tao. O sige, senyorita. Kabayatan ti pa nagkapiyaw. Basahan nyo day ito surat. Surat? Wang! Nalak di tatugaw di tarwar. Jak binasa day ta, senyorita. Sige, inakam. Anya day ito yung surat? Basarek. Alex, nagpatinggan ti kinaragsak mo. Kat urayam ti ipapatay mo. Anya day ito yung surat? Asino ti aking surat iti day ito eh? Ipangpangta na ti biyag ko. Urayak ka no ti ipapatay ko. Ilimot ko na ito kinitatang. Jack kaya't ngagdanag. Chayong, nabasam ka di tilinawan ti surat. Saan, senyorita? Jak binasa. Apay ka di. Anya ti linaon na. Awan. Saan natkid di nga importante? Nakaluto ka ka din ni termosar? Wan, senyorita. Abiit lang, tagidasara ko.
Alex, apa yang nakaluniman ka? Saan mo kati ang kaya tilinutok, senyorita? Ilutuan kayo iti sa balay. Ah, ay, kwa, magustuhan. Sanda ka pa kasikuran. Das lang amin nadanaunay ka pampalunutan, Alex. Apa yang di mo ibaga? Awan, tatang. Alakid din. Agawaan tayo timangan. Tama pantayo manan iti sa balya barangay. At dadag iti mang namnama iti tulong tayo. Lignaus, nalawan kinamulaan ta itinatagkan kamutay. Sapay la kuma, tanasaya at ti panagdakpil da. Sabay ko ma, auntie. Agtarakan tamutan iti manok, kandad dumapay. Agsupriak iti punggo, tay nakalaon dagiti amin natarakan ta. Kan, mangibaga akmutan iti anak ni Nana Junisha iti kaldeng. Sige, auntie. Sumurtak to. Tapno da katulungan nyo. Saanan? Into anak ni Nana Junisha ti pagpatulungan. Nangyayag akong kita farmhouse. Nalpasan ti pa nagpariya ka. Ano da jay? Abda nagbato. Kasla papel. Nabungon iti papel tinaibato. Pasahan niyo, senyorito. Mangipangpang ta iti biyag yun iti ana isurat. Umadanin ti ipapatay mo. Alex Liberio. Tsaka mo no, sino tinangibato iti dayta, senyorito? Imbungon na dayta asurat na iti bato. Sana maimbato itian ko. Sino ti mangipangpang ta iti biyag ko? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, tulungan na kami, Apo Mayor! Tulungan na kami! Ay, peso po, tulungan na kami, Magdana! Nangeg mo ti kunadag iti kakadwa Apo Mayor. Kasapulan mi ti tulong mo. Yan peso, Apo Mayor, tulungan na kami, Magdana! Sige! Ibagay ang mahal niya ti kahit yung alamidak at tulungan ko! Sige! Pagtatan tayo amin! Ang mga tatamalipatan tayo! Gabi tayo amin itilungan! Lugan ti pulis ti nagsarda! Iti batok ti farmhouse! Irwaryo ni Alex Liberio. Tata, masapula sumurot ita kada kami. Anya ti basol ti anak ko. Awan basol na. Saan anong bangday ta, Apo Pulis? Irwaryo kiddi. Tapno sumbatan na dagiti tawa nagbasulan na. Anya? Sige, sumurot kada kayo, sir. Ngam, Alex. Sige, hintayon. Saan? Di ko mapusasan ti anak ko. Gaputa si tatalunod na sumuro. Surutak ina ijay sentro. Ang mga ano niya ti aramiden da ka ni Alex. Da kayo palaan ti makaammo nito'y. Ay, sana mabalin! Umayak mat senyora! Oray siyak! Umayak mat! Ilag tayo ti farmhouse! Tayo amin iti sentro! Ito! Tatan ni Alex Liberio dito isama yo! Damagan tayo kan kuwanta dagiti pagpabasol nyo! Bakos tayo tao! Kriminal! Pinatay na tina ni Nene! Pinatay na tina ni Jubilar Day! Pinatay na tina akong ni Jubilar Day! Pinuran na dagiti magbalay me! Agramat ka akong kwapa ka! Natay! Naputan na puuran ti balay me! Sana gabos na nakarwartay ti apong ko! Kasuanas ka na marusa kay tata!
Ito, Alex Liberio. Aglunam ka dito, iti ipapabasol-dakan ka. Sige man, dandan tayo na yan, di ba ka na? Wen, Apo Mayor. Akluna. Mabitlang! Mabitlang! Agulimag kayo. Di la mabalin na sa akong ti balod yo. Siya akon ti mga ko iti basol na. Siya ti balod yo. Saan ati anak ko? Saan, Tatang? Sakti kriminal. Anak, nakaya ko. Keturay may balod ak. Awan anyaman. Basta saan ka ko maibalod. Nagbalbaliw kan. Ket sul-sul ni tamong dagiti basol mo. Babaan iti panagaramid mo iti nasaya. Dagiti tattao nga kasapulan iti tulong mo. Saan, Tatang? Sakti nakabasol. Ket sakti nasken amadusa. Kada kayo nakabasulak. Pakawanin ka. Aklunag ti basol ko. Ket pakawanin dak kuma. Aklunag ti katukad ti basol ko. Apa simurot kayo pa lang dito pagbaludan, Tatang. Anak, Pudnuti ko na dagiti tao. Malungso iti pagbaludan. Katukad tinadagsan na nagbasulak. di pailasak di may balon. Anak, di pailasak. Tatang? Agyaman at Anya di pagyamana. nariknak ti kinapatag ko kada kayo. Ipatpatag dak lahunay. Tatang? Takay kayat yu pa'y ada kayo kumanti mabalod. Ada kayo ti mga ko iti panno sa abaklayan. Ure. Anak, ipatik ka unay-unay. Sikalang tiragsak ko, anak ko. Agi amanak, Tatang. Agi amanak unay. Ket ipatpatig kayo, met. Agi amanak. Tanda kayong amak, amang ipatpatig kanya. Ngem, apay. Apay ang nagladaw ti panagamang mo ta. No kumaidikat nagbalbaliw akon. Hindi na bayag kumamat ti panagdenata nga agama. Sipot, ubing ka. Ipatay ka, anak ko. Naragsak din na makita. Nauray, adayo ti ayan mo. Basta makita ka lang. Dak idi kaya't ti masidagkan ka. Gaputa. Nasigurado ang madaksana. Dakas da idilolom. Kat maaramid na ti kayat na. Isu nga oray adayo ka. Basta lagi di makita ka. Naragsak akon, anak ko. Nga oray pa'y ididakkel ka. Agi amanak.
Tatang, Ala, pagananos ka nga ron dito pagbaludan, anak ko. Kanayon ka nga umay sarong karan. Alex! Alex! Iho! Lola, unay kayo na yan. Imay kayo ka dito agsangit. Kaslaawan ka dahi tayo napasama. Noamom lakuma, ngagdandanag ako na. Kapampanaw ni Tatang. Sa ita, simublat kayo, Mat. Kat sangsangitan dakmanan. Alex! Kasi kamat. Iho! Saan kayo nagsangit, Lola? Lola? Di ubay-bay ang tibagyo, ha? Kaya't ko na salon at kayo akanayon. Iho! Ati kaya't ko. Napigsa kayo latang o may magsarsarong karkanyak dito, ay. Wan iho. Saan dak at pakadanagan dito, ay. Tawan ti dakes ang mapasamak kanya. Kan, ikarik. Agsingsing pata. Wan. Agsingsingpat ka ko man ito'y. Saan ka ang makilablaban? Naroon na. Katkasta tinagpanagam. Awan baal mo. Maawatak, Lola. Kanayon ka nga umay sa rungkaran. Kanayon nga umay magyag inimakan. Tapno saan ka nagbisin. Kanayon mi nga umayag nakiti ka sa punam. Aramid ti amin. Tapno makarawar ka matlaang. Apo. Saan na rin tati panunutan ni Lola? Nadagsan ti basol ko. Kat, amangan pa'y din. No agrorotap to ti kasok na ibagala. Kat sanak to ang mabali na mapiyansahan. Basta ti makunak. Agsingsing pa'y taklatan. Kat no ipalubos ti Diyos ang makarwarak to. Dakala pagyamanak na ita, Lola. Alex. Basta di ubay-bay ang tisalon at yun. Gaputa da kayo lahan kinitatang tiragsak ko. Wan, iho. Wan. Diyak bay-bayan ti salunat ko. Gusto ko mamat ka ni ka. Ipatpatag ka unay, apo. Ipatpatag kayo, Mat, Lola. Ipatpatag kayo unay. Anya tinaknakan, dagiti tattao ijay dipintin. Takas jay, ti inaramid ta. Diyan mo, senyor. Addangatan ni Jubilarde. Kat iso, ti akin kapanunutan iti na ito'y. Iti pan nakaibalod ni Alex. Nalabit ang nakarwaran iti pagbaludan. Saan tayo mababalaw no bilang tayo ti akin kapanunutan, senyora? Gapota, manuabiyag di kinadal ni Alex. Amin na kamang ti pamilya ni Jubilarde. Pinatay na. Aniya?
Naistorya kiti kada kayo ti napasama kiti pagminasan. Ipanangispal ko iti kankwana. Nudya kinispal iti ni Jupilarde. Nalabit. Natay ko maman. Diyos ko. Iti dahijaya gundaway. Naibaga na ti amin a kinadakas ni Alex Cancwana. Diyos ko. Iso ang nalapit nga aging gaita. Kagura na pailag ni Alex. Anya ti sumaruno ang mapasamak. Sutero. Madalag anak. Amangan no. Senyora, saan ang maan-ano ni Alex iti pagbaludan? At dadag iti pulis amang bambantay kan kuana. Nataltalgad pa ikit di ijay Kasta nga ta. Wen, senyora. Iso di kayag dandanagan. Rabin, ingkay maturugan. Naisaganan ti Seledyo dito'y farmhouse. Ingkay ko man naginana, senyora. Aginana kayon. Amok ka nabambanog kayo itangal daw. Ala, ingkay maturugan, senyora. Kasla maasyanak kin ni Senyorito Alex. Uy nga Rod, talaga ang maasyanak ah. Nakitak ti panang husgada kin kuana, ijay sangot ti munisipyo. Ano mabalin pa ikat? Bogbogan dagiti tao. Ngayon paglangan taat na dagiti pulis nga agpampantay. Inamin namot kit di abasol na dagiti pagpabasol dagiti tao. Talagamot nga men, ngay naramid na. Una yan. Masyanak kan kuha na tayo. Nga men, itapay ta siming pag isupay ti pan nakabalod na. Awan mabalin tayaw. Kahit ni Senyora, sang asangay. Anya nga rod ngay. Awan mabalin tayon awanan. Kapsa, kayat ko ang maamuhan no iso ti akin kapanunutan iti amin. Mabalin ka diha kasaritak ni Jubilarde. Saan nga iso ti akin kapanunutan iti pan nakaibalod ni Alex? No di ka ti intero at taga-dipintain. Nagkaykaysa ti amin at taga-dipintain. Tapno may kursaong iti pagbaludan ni Alex. Panya. Italang nga nagturid kami amin. Gaputaado kami na nagkaykaysa. No idi kat mabutang kami. Saan itan? Kat nagbaligi kami. Kriminal ti anak mo. Iswarum ba nga ikaro na dagiti basbasol na? Pangasim kapsat. Kayat ko ang makasarita ni Jubilande. Pangasim tayo bang? Saan ang mabalin? Iti anya aga po akasaritam? Mala. Agawid kayon. Kat saan kayon magsubsublipay dito'y dipinting? Kumusta ka na? Saan ka kadimutlay nga maparparigat dito'y? Saan tatang? Wen gayam. Napana ki jay dipintin. Diyak nakita ni Jubilarde. May salakay ti imasiday ket nagsarsarita kami. Agnaganda ito iti Cosme. Awan ka no ti amo ni Jubilarde iti pan nakaibalod mo. No diket. Nagkaykay sa amin at agadipintin. Anang ipabalod kan ka.
Saan da kanuan namingga, aging gaasaan ka anay balot. Tatang. Tatang. Saanan aday ta tinaskan kanya kita? Nudi ti panang sarong karyo kanyak. Amuyo ka diyan nakagsakak, gapot imay kayo? Anak, Tatang. Pakawanan na ko, mamat. oh, Pakawanan na ko, ma. Gapot imbabayin kayo. Sandak amay panak ng anak. Pan nakapasakit. Kan pan nakaibabayin tinaipaay ko kada kayo. Alex, nagbarbaliw ka. Saan ka di? Ismalipatin tahan tinapalawas. Uray sinaksaktan kayo, idi. Impatagdaklat ta. Saan kayo asim mo ko? Uray, adya pa'y di ka babalin mo. Ipatpatig ka lang ta, anak ko. Agyaman tatang. Dahil ako matilaglag iba, ba? Ipatpatag ka, unay. Sige, Daytoy! kanan nyo amin dagiti makan nga injig ni tatang ko. Simputan na ito. Para kada tayo amin dayta. Ay, nagadaw! Pagpasok ka! Ayan! Wen, agbusog kayo. Ay, swerte kami! Nakabayon di makan nito. Ingarad! Sana parikot dayta kakadwa. Di kag danag. Ado pa'y amakan tiyig datatang ko para kada tayo. Basta timakunak, agsingsingpet kayo. Pusog tayo man! Bayad, kanahin ko makaston. Wen, agbusog kayo amin. Ado dayta. Dupay dito yung kinarog. Ket no agsingsingpet kayo. Manok. Ikang kay tupay iti kwarta. Oh, pwede dito! Pwede dito, kosa! Ay, sige, ang marutin na! Wen, Oh, yes, awan serbi ti kwarta kanyak. mga David eh. Iso ano makita ka na singpet kayo. Ikang kayo iti kwarta. Kas tulong kumutkan kada kayo. Liklikan tayo kumati agpipin na dakas. Agkikinawatan tayo kumaamin. Ipakita tayo, ada tayo ti katalnaan a selda. Ngawan ti agap apa. Maawatan da ka di ka kadwa? Manipod dito, sikat ti Busme! Sikat ti Busme! Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Magagatlat talaga ti trabador. Makita ti bunga ti kinagagat ka. Gaputan na gado ti mula da. Ken naglalang to da. Hoy! Di kang takdo-takdo lang tatitan! Trabaho ka! Awan ti nakailasin kanyak. Padre, naimbag na orasyon. Kasabot ken ka, senyora. Umayak ag kararag. Kaya't ko nga ikararagan jay apo dito'y simbahan. Masaya at dayta, senyora. Ala, umunag kay ti simbahan. Padre, mabalin ka di at tulungan na nga ag kararag. Duwata ko mga ag kararag para kani Alex. O sige, ag tinulong ta. Umay ka. Umunag ta iti simbahan. Sa dino tinagapwam, jubilarde. Magapo ka di asyenda. Sinarong karak lang ti asyenda, tatakos me. Kasta ka day. Kahit kasanuitan baraw. At nga ti aramidam. Diyan mo, tata. Apay. Saan ka kaday amapan ije kumbento? Kat alaam ti anak mo? Uwan tatakos me.
Kaya't ko launay. Awahanin ti lapad baro. Ingkakit di alaanin ti anak mo. Tapno makadin na matay. Uwan tata. Kat agyaman iti day tangay bagay. Saan ako nga agdiretso ija tiyendaan? Agdiretso nga kija pagbaludan. Kaya't ko apin kan tinangig ko apag sarsaritaan ti dua at tindera iti ijib ti kalsada. Huh. Ni Alex Leberiaw. Naibalod ka nun. Nakpin kan. Nupod no tinangag kong adamag. Kasta, sika nga paisaw, sir. Sika ni Alex Liberio nga amo, ijay abag. Wen, mailasin ka. Sikatay katalag ko idi rest house. Ngungon, sir. Siyak ni Ursula. Nadamag ko na di tarwar. Nga adda ka di ti pagbaludan. Iso akayat ko, apan kan. Pudno, addak dito eh. Sir, Agyaman natin may ka. Kumusta kan? apaya nakaan-anos mo tan. Kan, pudno, nga isutay nakamuleta ijay simbahan. Anangawag kada kami kan ni Libnos. Oh, apay amat-mat-mata naklatan. Ito amin, sir. Agsigta awak launay. Taapay anakaan-anos mo't nanti pa nagsasauyaw. Kan, apay anakamuleta kayong matan. Nabayagan na nagbalbaliwak, manang Ursula. Ket no apay nga dak ita dito'y pagbaludan. Gaputado ti basol ko. Ket nas ka nga ikarok. May saka di dita. Basol mo kan ni Crisanta. Anya ti kinunam? Ha? Ay, ikwa. Ay, awan, sir. Lipatan yung timbaga. Nailawan ko lang nga imbalikas. Apay nga amom ti may papan iti data. Anya ti amom may papan kan kwa na. Agsao ka. Ay, sir. Kwa. Inispal ko ni Crisanta kan patay. Anya ti kahit mo asawan. Sige, ibagam ko ma. Sige. Dungag kayo. Tay salaysay ko. Kat, gapot ako nam anak balbaliw kan. Iso nga istorya Kat, namnamaag. Adinak dangran. State napasamak, sir. Nukasta. Si Bibiyag ni Crisanta? Si Bibiyag? Ngun, sir. Kat, adda ita itisidong ko. Agyamanak. Agyamanak. Ha? Sir? Agsangsangit ka? Nadagsan ti basol ko kenkwana. Ket agyamanak ken ka. Nasayaat ka tao. Nudigapukan ka. Natay ko man ni Crisanta. Agyaman ako naikan ka. Sir? Saan mo lata asasawan kan kwa na nagsarita ta? Kaya't ko nga umay ka inton pa nagbibisita dito'y pagbaludan. Tekang ka iti kwarta. Para kan kwa na. Kat di mo to sasawan asak tinaggapuan na. Saanon, sir? Damagan nan tumatlaang no nangalaak iti kwarta. Kaya't ko tiakid daw kan kwa na iti pamakawan. Ngan jak kabalan ti makisarita kan kwa na. Iso atap no malagan ang tiriknak. Umay kanto inton ka ni kaduang aldaw apa nagbibisita. Ket ikan ka iti kwarta para kan kwa na. Tapno malaganan basit ti barokong ko. Ay, kwa. Sige no day tati ko nam, sir. Agyaman ak iti sa sarungkar mo, manang Ursula. Namnamaag ti panagsubling.
Libnaus! Agda akon! Nay, awan ti sumungbat. Nalabay, napanmanan ijay tanap. Talaga nga ijay ti ayuyang nga. Yung nagkulangan di takalapaw dagiti ginatgatang ko. Agdamot impabol sa kanyak ni Sir Alex a kwarta. Nayon ko iti nakitsenda. Iso nga ado ti ginatgatang ko. Nakon di tao tagluto akmat ka. Ala, mangantan, Libnos. Naimas ti linutok ita. Nagdadakkel at tilapia ti ginatang ko. Dakal sakit di tinasingiran nyo Ay, pudno dahin ta. Kan ado ti ginatgatan nyo, auntie. Adapay sandal ko aginatan nyo. Idinto ta sa anak mata nagpagatan. Saan ba't nga importante dayta? Importante para kan kadayta, Libnos. Kaaramatem to, intun mapantamakinisa. Bagayo man ti pudno, auntie. Nangalaan nyo iti kwartayo. Apay nga ado ti ginatgatan nyo. Kunakon kang atumlaw. Kwa, pinapudno na. Nakabiro kak iti kwarta iti dalan ko. Bayat ti panagnak iti tsindaan. Ada nakitak a kwarta. Badde kan damag. Pinidot kon Urayak nga adag sapol iti kwarta anapukaw na. Awan mag. Anya? Wan, Libnaus. Mano nga oras anagurayak. Dunga nga oras. Idi awan tag sapol. Inggatang kon iti noan niya laditan Nauro na iti kasapulan ta iti kusina. Auntie. Saan kon apakabasulan pay? Gaputawan mo't na oray kung agsapol iti kwarta anapukaw na. Ala, makantakit din. Agbaawan, tinaidasat. Agyaman at may kayo, tatan. Wala na. Ato ang makantiawit ko. Kanda dumapaya ka sa pula. Agyaman at tatan. Wan gayan. Kaya't kung agila ko kayo tibaka, kat ipaglakwan nyo, yagyo ditoy. Yagyo ditoy. Apay anak. Adda kayat ko atulungan na tao, tatan. Di kayag danag. Itad ko ti kwarta iti tao nga kasapulan unay. Dahito ya tao. Kat nadagsan tinagbasulakan ko na. Mano ka diha gatad ti kasapula man Uray mano tatan. Basta agila ko kayo ti baka. Kat yagyan to tinaglakwan nyo. Pangasi ko matatan tatong palandak. Wala na. No day tata ko na. Sige. Agtong pa. Libnaus, nakaturog ka din. Saan pa, auntie? Ay, kunak no nakaturog kan. Tadi kamot matimtimag. Diyak makaturog, auntie. Ay, malagip mo ka day. Di lalaki ang nakamuleta. Oan, auntie. Ni Alex Liberio. Iso at talaga day. Agsidda awak at talaga. Gaputan na anus mo tan ti panagsauna. Idinto ta imbog kaw amin asa uday jay iday. Apay analagip ko day a kriminal, auntie. Ikwa. No bilang tanagbalbaliwan. At agkid daw iti pamakawan mo. Mapakawan mo ka day. Pagkunaan nyo ang nagbalbaliw. Wah, jak ibaga ang nagbalbaliw. No, ibasar ko ngamin iti panagsauna ang nabanayad. Amangan no nagbalbaliwan. Nangro na pa'y, tanagbalinon apokol ti may saasaka na. Auntie. Mapakawan mo ka day. No bilang tagkid daw iti pamakawan mo.
Jak masungbatan dayta, ante. Awan maipagak iti dayta. Gapot aging gaita. Agdardara pa'y laang ti pusok. Gapo iti kinakriminal na. Katibasol nga inaramid na. Saan ang mapakawan? Nulabsan ti agsao. Ato iti basit nga urnong ko baro. Aramata, iti ipapan mo iti kumbinto. Saanan, tata? Nakababay na kada kayo. Awatem kit din. Amok nga awanan ka ita. Agyamanak no kasta, Tata Cosme. Sakbay amapan ka iti kumbinto. At dapay man damagagkan ka. Anya dayta, Tata Cosme? Sigurado ka ka din nga alaam ti anak mo. Uwan, Tata. Ti paltog nga igam mo. Insublim ka din iti kunam agayem mo. Uwan, Tata Cosme. Nasayaat. No apay adamdamagak ti kastoykan ka. Tadyak kaya't amay matangan ti anak mo ti aramidam no bilang. Tasaan anasayaat amay matangan ti anak mo ti aramidam no bilang. Agyamanak iti dayta na ibagayo, Tata Cosme. Nasayaat kayo unay kanya. Alangaro din baro. Awate mo to'y kwarta nga ititad ko kan ka. Tamapan kan ije kumbento. Pasensya kayo, sister. Kastagayam tinapasamak. Ket, pasensya kayo na. Tauray da kayo, ket nairaman. Sana bali. Tawan ti dakas ana pasamak kada kami. Kan inya dayo idi ni Sister Virginia ti ubing. Tapno saan ang maisagma? Agyaman ak unay. Nasayaat kayo unay. Talaga ka di adisidido kan amangala wenno mangsubli iti anak mo. Uwan, sister. Tangay si ka mismo ti mangala. Si ka mismo nga amana. Apay kit din adin ni itad. Kat sapay la kuma. Taiwan am anaimbag ti anak mo. Akas iti panangaywan mi kankwana. Ipatag mo, akas iti panangipatag mi kankwana. Uwan, sister. Kat, sa dinungarodan ti pagturungan nyo. Ada ka di balay apag naatan nyo? Wah, sister. Agsigsigurado kami laang, Jubilarde. Agpay sa dayta. Tanarigat mat nga alaang ti udin. Katawan mat gayam ti masnop apag naatan nyo. Wah, ijay dipintin. Ha? Kat nga awan babbalay ijay. Adda pag nanaadan ni Tata Cosme ijay dipintin, sister. Ijay kami pala nga makipagnaad. Bueno, mabiit laang taayabak ti ubing. Kat barang kayat nati sumorot kan ka. Siya kung ti mapan mangayab kan kwa na, sister. O sige, sister. Jubilarte, saan alingad kada kami tinapasamak iti biag mo? Katamok man, asika, kat nagapo iti kabaknangan a pamilya, iti aginaldo. Sister. Nabasa mi ka ni Sister Teresa ti diary, may papan iti kinataom. Ngam di kagdanag, gaputada kami laadwa ti akin ammo iti dayta. Kanaging gayta, igam mila tadagi chay nga ebidensya. Sister. Mapagsisilpo mi ti amin. Dagiti nang nangag mi adamdamag, may papan iti asyenda lipreyo. Kan ti mapaspasamak kan ka. Naamuan mi matan, no apay anabalot ka. Awan tinailimod kada kami, Jubilarte. Agraman ti panakaibalod ni Alex Liberio. Naamuan mi matlaan. Apay, awan ka di ti panggap mo, amapan iti asyenda Liberio? Awan, sister. Saan ang mabalin ti kasta? Masapol amapan kay Jay. Kat alaam ti parakan ka. Kan para matan iti masakbayan ti anak mo. Wah, sister. Jakon almanan pa'y dayta. Ngam saan ang mabalin?
Bueno, da kami na mismo timang kuyog kada kayo. Itulod da kayo igi Hacienda Liberio. Kat kasarita tayo ni Senyora Lorna. Anto yung tubig? Anak. Anak ko. Paul, iso ni tatang mo. Saan ka di, akanayan mi nga ibagbagakan ka? Nga iti may isa nga aldaw, o may nakantualaan ni tatang mo. Ay, isugayam ti tatang ko. Kumusta kayong tatang? Anak ko. Tatang ko. Pakawanan na anak ko. Italang agpakitaakan ka. Ngam di kagdanag. Tasantang nagsinapay. Saanan anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na tayo may kaursula. Kunak no di kan mauray. Kumusta ni Crisanta? Nasaya at mood, sir. Imayak, tamok nga aguro oray ka. Talagang aurorayan ka. Gaputad dan ti kwartang ited ko kan ka. Sir? Ate o, awatan. Ha? Nay! Nagadumot tan daytoy akwarta, sir. Ay kwa, jak maawat dayta akwarta. Ngamin, saan kumot lang nga maaramat dayta. Para kan ni Crisanta. Gaputa dinak to sardungan apagdamagan. No sa dino, tinangalag iti daytoy akwarta. Iso nga lading itak, sir. Jak awatan. Ano niya? Lading itak ka talaga, sir. Idulin nyo matlang dayta akwarta. Jak ko maumayan. Amok nga agur uray ka. So nga imayak latan. Ngam no dayta akwarta. Talaga, ajak awatan. Awatan. Ngam idulin mo. Daiti ka nito amawanan kayo. At danam na mga aramatan niyo. Ikang kayo iti kwarta kakatwa. Yan di ulatan sa saritaan ka dagiti daduma. Tunggal may sakada kayo. Ikak iti kwarta. Tapno yun ton adda umay adalaw yo. Akamang ti pamilya yo. Adda iti jo katakwada. Wan, Boss Alex! Yaman kami, boss! Yaman kami, ha? Ngam kas iti nakunat. Agsingsingpet kayo kuma. Saan tayo nga aglasto-lastog? Saan tayo nga agtangtangsit? Tama diti kasta. Reglado! Basta si Alex! Wan, Boss Alex! Agyaman na iti Diyos, Senyora. Awan anyaman na. No kasta, naggapo kagaya may iti pagpaludan. Sotero. Wan, Senyora. Intad ko tikid kitawan ni Alex agatan. Saan kami ang nagilako iti baka akas iti kunana. Ngam, at danaurnong akwarta ti Hacienda. Iso tintad ko kankuan. Kat dakkal matay jay agatan. Pangusaran na itidakkel agatan. Ti kunana, kat itad na kano iti tao nga kasapulan. Iti tao ang nagdakkel tinagbasulan na. Kat kaya't nasulnitan tinagbasulan na. Iso ngay kan na iti dakkel agatan. Gaputan nakakaasi ka nula unay. Aniya. Senyora, awan ti maramida. No di ti agtungpal iti kayat na. Taawan mo't makita adakas nga aramida na. Numat may papan iti kwarta. Nakuna na nga awan ka no ti sirbi ti kwarta itaken kwa na. Kat uray pa'y maibus amin abaka iti rancho. Basta makatulong iti padanatang. Ti apo ko na aya.
Una yan, ti pa nagpuspuso na ita. Apay ngamin, anagladaw ti amin. Apay nga italaeng, anagpalpaliw. Senyora, No kuma, iti ubing pailaeng, kat nasaya at ti kababalin na. No kuma, tadimngeg, iti kanayon ayad adal ko kenkuana anasaya at kababalin. Saan ko ba, akas tiya'y tinagpanagan na. senyora. Saan kayo nagsangit, senyora? Pinapatagita kat nagbalbaliwan ni Alex. Dahil pati kanayon na ibaga. Wen, puno matkiti. Ngam, maliday anak lagamin. Ipakita talap ka ti panang ipatagtakan ko na, senyora. Katikas na. Santo ang makupay. Nakasiti na ko na. Dapat ano, tiragsak na. Wen, sotero, kasta ti aramidan ta. Agtinulong ta para kan kuana. Nasaya tada ka lanti. Aday bagakan ka. Nay, anya day ta, libnaos. Ay na. Nagdagsan, dagito ginatgatang ko. Amom ka ti, ante. Ada nangag ko adamag iti radyo akagatgatang nyo. Ha? Anya adamag? Ni Alex Liberio. Nakabano dan. Ha? Kasta tinako na itay ti radyo, ante. Katday ta ti may parbang kan ko na. Agi karon, gapot ta kriminal. Signora, adda sa nga ilay. Adda iti pagurayan iti bisita. Sino da? Basta ingkay iti pagurayan iti bisita, signora. Panagkunakot, seryosong daytong asaritaan. Anya? Ingkay kasarita idang, signora. Agrobrobuata kaamapan di jay pagpaludan. Angam, sana balin. Kasaritak, dagiti ko nam abisita. Asino ti ko na ni Mercy ah? Ha? Jovelarde. May pag-orasyon, senyora. Kumusta kayo? No kasta. Nakaruar kan ijay monte. Naimbag na oras mo, Senyora Lorna. Kastamat kada kayo, sister. Napatago na iti ibagami kada kayo, Senyora. Pasensya kayon, lumakasinga kami kada kayo. Anya ti ibagayo, sister. Senyora, tayat mi nga ibaga, ati apo, day di Senyor Juanito, wenno ti anak, day di Olivia Liberio, kat iso ni Jovelarde. Anya ti. Day tatipod no, Senyora. Ti imbagam kadagiti tao, kat impaampun nyo ti anak, day di Olivia. Kasta ti imbagbagayo, tunggal adag damag, saan ka ti, Senyora? Ngam amuyo tinapasamak kan kuala. Amok day ta, gapo ta mapagsisilpok dagiti paspasama. Kan dagiti amin ang madamdamag ko. Kastamatan, ti salaysay ni Jovelarte. Sister. Ati ammom, kat inlimasda ti maladaga. Kasano Ati ammom, kat natayan ti maladaga. Gapo ta inlimas idi, dagiti pasorot, dahil Senyor Pedro. Dabaldo,
Kandoro. Agsidaaw ka, senyora. No apay nga amok day taabanag. Katap no nalawag ti amin. Aday pakitakan ka. Adoy. Daytoy alampin. Kat gamit ni Jovelarde, iti malada ka kailangan. Daytoy tinaibalkot kan kuana, iti malada ka kailangan. Atoy, senyora. Kita anayin bag tinaiborda. Ada, nakaborda, anagan. Olivia Liberio. Lito Natividad. Katap no nalawlawag ti amin. Adtoy ti diary day di ina ni Jovelarde. Basahin niyo, senyora. Awan tinainayon. Kan awan tinaksay iti nakasurat dita. Takas makita yo. Daanan da ito'y notebook. Kan awan ti sabali ana inayon anay surat. Tila ang sura. Day di Magdalena. No kasta. Si Kangarod, ti anak tay di Olivia, Jovelarde. Uwan, senyora. Jovelarde. Agyaman na. Kasi bibiyag gayam, ti anak tay di Olivia. Kunak no talaga anak ayon. Si kabat gayam, Barok. Senyora. Ngap, apay, anas ka na mapasamak na gitoy. Apay. Datayo matlaan, di agpipin na tayo. Datayo matlaan, di agpipin nalas. Di agiginura. Senyora. Dayta ka diti makakabo. Ang pinatay mo ini ni Pedro Jovelarde. Uwan, senyora. Impod mo dahi di Baldo Cantoro. Ngayon datin ang tambang itinay ni Senyor Juanito. Ganti pamilya na. Kat inamin ang mismo ni Senyor Pedro. Nga isot yakin nakan. Diyos ko. Pakawanan ako ma, senyora. Di ka kintaw. Iti pamakawan. Jovelarde. Gaputawan ti sapali ang mapabasol iti na ito'y. Nuni ni Pedro matlaan. Kat-awan apulos ti asinuman ang mga ituhan. Amang kalaban kankuana. Senyora. Nakalanladingit launay. Tanatayo pa'y ama ko na nga agkakapagyon. Ti agpipin na tay. Addaw, sister, agmerienda kayo pa'y. Pangururayan nyo kini Jovelarde. Tamadamati pa nagsarsarita da kini senyora. Agyaman kami, kapsa. Agyaman kami, kapsa. Ay na, nagwapo matanday taubing akadwayaw, sister. Juan, anak ni Jovelarde. Ha? Anak ni Jovelarde? Nukasta? Si Bibiyag? Ay, Diyos ko! Agyaman na! Kunak mo na iram... Pangaasim, kapsat.
Saan mo nga ituloy? Ha? Ay, uwan gayam. Maawatak, sister. Ala, agmerienda kayo pa'y. Ay, boy, agmerienda ka pa'y, why? Uminom ka, itinaramid ko amang gujong. Kanimangan ka itinalintasabakan kamutay. Agyaman kami iti merienda. Adda ibagakan ka, Jubilarte. Agad, pakawanan na kuma. Anya dayta, senyora. Siya, tinang ipamuspusan. Tapno maipan ka, ijay munti. Tapno ipanda ka dagos, ijay munti. Anya. Amom ti ugali idi ni Alex. Kayat na ka idi apatayan. Iso akinay kayat kon amayadayo ka. Daytay saan kayo analakang agkita? Maawatak, senyora. Kat pangaasin, Barok. Gusto ko man. Nagbalbaliwan ni Alex. Kat adan iti pangbaludan. Iso abay amlat ako man. Senyora. Napudno ni Alex iti panagbalbaliw na. Si Pupuso launay. Awanan ti panggap ko nga garamid iti may kaniwas, senyora. Linipat kong tinapalabas. Gaputa ti anak ko itan ti pampanunutat. Jubilarte. Bayaklata na si babalod ni Alex. Tapnoy karon na ti basbasol na. Uwan, Baro. Kat agyaman ka ni ka. Kat ita, taamo kun ti kinapuno. Asi kagayam tay anak tay ti Olivia. Dakkel ti karbangam ti asyenda. Kat agyaman kasi bibiyang ka. Senyora. Amo ti kababalin mo, iho. Nasingpat ka tao. Mapagtalkan, kan nasaya at kalaunay. Day tatiga po na ana asi naglaunay tiriknakkan ka. Akasla anak kan, iti pangibilbilangakkan ka. Senyora Lorna. Kat ita taantakan, anag sublikan. Saan kayo kumagarod a pumanaw? Dito'y kayon nga agnaed. Dito'y mansyon. Agyaman ak, senyora. Saan a senyora tiyawag mo kanya? No dikat, Lola, gaputa kasla apo kamutan. Wan, Jubilarde. Lola, kunamutan kanya. Sige, Lola. Noday tati ko na yun. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano nga rodan, senyora? Agpakada kami ni Sister Teresa. Wan, sister. Katagyaman ak unay kada kayo. Gaputada kayo kayam tinangay-aywan iti anak ni Jubilarde. Naimbag kayo unay. Senyora. Ti Diyos, ti makaamo kada kayo, sister. Gapo, tanaimbag kayo unay. Sister, umayat po dyan kumbento. Sumarongkar kami to iti anak ko. Sige, adakan ka. Ay na, nagwapo ka nga ubing. Anya tinagan mo, apo? Paul, tinagan ko, Lola. Da kayo ngay. Anya tinagan nyo? Siya ni Lolam Alorna. Kat malipod ita, dito'y kayon mansyon nga agnaed. Wow! Nagpintas ti pagnadan ni kinitatang ko. Wan, apok.
Gaputada kayo, ti akin ko kwa, itida ito'y amansyon. Ha? Wen, katnuan niya ti kasapulam. Ibagamlaeng, taipaay ko. Nanawag ka di, apo. Wan, Lola? Arakopen ka man, apok. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak. Kasi ka pinangispal kadakwada. Ita, taadakan apod nung aking ukwa itinaytoy amansyon. Pumanawak matnarudan ditoy. Ah? Ne, sana, Lola. Mapanakon ijay farmhouse. Gapota ka sa pulang daknot ijay. Sige, nuday tati ko nayo, Lola. Ket, agyaman ak unay. Gaputa inay aywanan yung daytoy mansyon. Noawan kayo. Nalapit. Nadadalan daytoy mansyon. Mabalin ka di asumarong karak tulad ta ditoy. Ngamin, sigurado ama iliwak to ditoy. Wala, Lola. Itiuraan niya nga oras akayat yung ti umay. Nakalukat tiri daw to'y mansyon. Para kada kayo. Agyaman ak. Amin asalikwaday di Senyor Juanito. Nasken ang maisublikan ka apok. Tidaga, tiradyo, kan aminen. Masapul ang maisublikan ka. Taday ta, ti maiparbeng. Lola. At sikan ti makaammo ang mangibaton itisigod nga asyenda day ti Senyor Juanito. Agyaman ak, Lola. Ano kasta? Sumuro takmat nga rudan kada kayo, senyora? Saan, Mercy? Agbati ka pailaeng dito'y mansyon. Gaputawan agasikaso kada jubilarde. Senyora? Syaklaeng timapan ijay farmhouse. Sige. Noan niya ti kunayaw. Iso ti masuraw, senyora. Sana bali. Taadamat da sotero kan tiyayong akadwak ijay farmhouse. Makaammo kayo nga rudan, senyora. Sige. Itulod na ni jubilarde ijay farmhouse. Kat agsingsingpat ka dito'y Mercy. Di mo dadaulan, tisigod apa nagtalot ko ka. Wan, senyora! Wan! Kaya't ko tagpasyar, kabalyo. Mapantay titulog. Hiya! Hiya! Adak dito'y tulod. Ket manipod dito'y anto. Matanawagak ti asyenda day di Lolo Juanito. Naglawa. Sinakop day di Senyor Pedro. Agam nagsublimit lang kanyak. Nagpintas naglawlaw ti asyenda. Nagmayat aboy-boyaan. Sayang. Bada kumapay lang da Lolo Juanito. Pindag itinagan ko. Naragsak kami kumaita. Agam sana bale. Ay wanak ti sanikwada. Tasyak ti agtawid itan kadagiti amin asanikwada. Ha! Ha! Adda akong dito asyenda. Oo! Apa ya sir kunayo kanyak? Kat may saka trabahador ditoy. Ay, sir! Si kakano ti amo mi ita! Oh, kumusta kayo? Ay, nasaya at tayo, sir! Jubilarde, kumusta kan? Nabayaga saan ka nakikita? Masaya at tama ng Rita.
Aging ka dita? Ket sika pay lang ti katala? Wan, siya pailaan. Nasayat nga magmanan. Sige. Agtultuloy lata sika ti katala. Gapot amok ang mapagtalkan ka. Jubilarde, ato'y dagiti amin alistaan iti sales tayo. Amin alistaan, itad kun kan ka. Lola, Saan akayat ni Rita ti agigam iti kwarta. Isu nga amin a kwarta asumret. Siya ti akin igam. Gaputa amin amapastrag ti asyenda day di Senyor Juanito. Ilaslasin ko. Isu nga itad ko matlaang ti kwarta nga igam ko. Ti kwarta ti asyendayo. Lola, Ipaimak aminan kan ka, Jubilarde. Kat makaambukan. Iho, kumusta kan? Ado, tiginatgatang ko aparakan ka. Makmakan kan aminan akasapulam. Agyaman ak, Lola. Nasaya atak lata dito ay. Da kayo, kumusta kayo miten? Nasaya at matiho. Adda ibagakan ka, apok. Gaputanas kan karbangam amangam mo iti amin. Anya dayta, Lola? Saan ana ilimad idikan ka, ti maipapan kan ni Senyor Juanito. Amom dagiti paspasamak. Saan ka di? Wan, Lola. Adda idi anak day di Olivia. Ti amo tayo kat natayan. Ngam saan gayam anatay. Kat day ta ti pagyamanak unay. Gapo ta si Bibiyag. Lola? Wen iho. Si Bibiyag day di amaladaga. Kat amok amas daaw ka. Numaamwam ti kinasya sino na. Amom launay. Asino, Lola? Awan sa bali. No dini, Jubilarde. Anya? Ni Jubilarde? Day tatipudno. Ni Jubilarde ti anak day di Olivia. Saan idi anak baligi da baldo kan duro. Anang ilamas iti baladaga. Gaputa adda idi babae anang kintaw nga alaan na laangan ti ubiing. Ngay sumet ni Magdalena. Ti ina ni Jubilarde adi makkalan na. Nga isubat jay inraman mo idi a pinaltugan. Lola. Kat no arigan. Agkasinsin kayo kan ni Jubilarde. Kat nakalidlid ay apanunutan. Ada kayo pa'y adwa. Tagbimbinalas. Nga magyamanak. Tanagbalbaliw kan iho. Maragsakan para kan ka. Kat nimat Jubilarde. Lipatan nan ti panggap na nga agibalas kan ka. Gaputa din nakayatan, amamantsaan pa'y ti ima na. Lola? Apo, agpakawan ka ni Jubilarde. Ipakawan mo, dagiti basbasol mo kan ko, anak. adamat gaya may patpatak der a building dita sa simbahan, merci. Wan, Jubilarday! Stay, senyorita! Si Kamat, imbagak na nga din ang manong Jubilar di tiyawag mo kanya. Jakati, senyorito. Isumat ti kinapod na? Makamu ka man lang, Amom ka di senyorita? Day tabil day, kat gastos ni senyorito Alex. Anya? Day tatipod na. Talagang amin anak balbaliw. Kat kastan dati pa nagbalbaliw na. Kaya't natin makatulong kadagiti pagsayatan.
Iso nga iti imbaga ni Padre nga da proyekto ti simbaan. Nagboluntaryo niya, Alex, nga isun ti manggastaws. Pakaragsakan na kano da ito. Kasta gayam. Iso ani Senyor Alor na itan ti mga asikaso iti para iti panggastos. Kat nay, danda ni malpasal. Nasaya no kasta? Kanundayam, Senyorita. Adda saan anatuloy nga aktibidad ni Senyorito Alex. Saan anatuloy jay ipapan mi kuma ijay nagtipunan. Kay sumatan tay aldaw apan nga restar dagiti pulays. Nagtipunan? Adda pa'y laang ijay farmhouse dagiti ginatgatang ni apara kuma ijay. Awan pa rekot Marcy. Datayon ti mangituloy. Ituloy tayo dagiti amin arinogyan ni Alex. Ala, hintayon itunag. Makimisa tayo. Umay ka na nako. Wan tatang, Sige, sumrat tayo nga rudal. Tamangan no maawanan tayo iti pagtugawan. Imayat Lola. Takayat ko ang makita dagiti ginatgatang yo apara iti nagtipunan. Awan. Ingkabil mi amin iti bakanti asilid. Iti asideg ti kusina. Jak amon o kasano itan dagijay. Pampanulutak pa ikit di nga iwaras laangan. Kadang iti trabahador. Saan Lola? Ipan tayo di nagtipunan. Ha? Ituloy tayo. Nonya tinarugyan ni Alex. Da kayong lang tinag ko na. Asi pupuso ngar aramid na tikasta. Iso asayang mat no di ta ituloy. O sige. Nasaya at day nga imbagam, iho. Alang aron. Inton bigat matlaang. Mapantayo. Ijay nagtipunan. Auntie Ursula, sakbay maturog ta. Ada ko madamaga. Anya day ta, libnaws. Adda nga ming kwarta nakitag. Iti ayan ti kawasyo. Nakasobre, kat nagado a kwarta. Ha? Ay saus. Nakalkal na gayam. Diyak mo na idulin ang gusto. Inyalaan kayo ngamin iti t-shirt yu itay aldaw. Gaputa tao na alin at yu anapan nagkayo iti pagsungrod. Ha? Ay kwa. Nangalaan nyo iti nagdakkel agatan, auntie. Ay, kwa ngamin. Apay, anaadaan kayo iti kasjay kadakkel agatan. Ha? Ay, kwa. Libnos. Ay, saan mo na panunutan day jay? Nangalaan nyo, auntie. Saan na ko maapagatapan iti dakos? Kun saan na ko maakagura, maipapan iti dayta? Diyak kaya't naglibak ka, auntie. Kwa, libnos. Amom ka day, no asino tinagkapanday jay nagdakkel agatad. Ni Alex Liberio. Kasano ana pasamak da ita? Diyak ko maawatan. Ang nagpilay. Kasano ana pasamak ti kasta, ate? O, pangilip ka na ka itidakkel agatan. Binayatan na ka kadi. Ayatin paramid na ka. Nagpabayad ka. Anya! Libnos. Amom ka din na kasano kasakit. Naging gaitan. Inaramid na iti pamilyag. Amom ka din na ikaante. Kwa, Libnos. Jay. Saan naman balinan ti? Itin mo kanyang ti kwarta. Naisublik ka ni Alex Liberio. Libnos. Kwa. Pang-aasim. Tadi ka kumagumura, maipapan iti day kaabanag. Saan na kumakagura ah? Pang-aasim. Auntie. Iti ipapan ko, ijay tsindaan.
Nangagaw ka dagiti tao ang naibalot ka no ni Alex Liberio. Kat, gakuta kayat kung atakwatan ti Pudno. Nabanak iji pagbaludan. Kat, Pudno gayam ang nakabalod. Kat, iso ka talaga, jay nakamuleta. Nailawan ko nga main ang nadakamat tinagan mo, akrisanta. Pilit na ka mangipudno iti amok, maipapankan ka. Iso naibagak ngitan, nga inispal ka kun patay. Kasta unay ayaman na, kun ragsak na, iti imbagak asinibiyag ka. Kaya't nakaamakita, tap na agkid daw iti pamakawan mo. Awan ka no tropa na, nga isarang nakun ka. At tapno makabayad, iti nagbasulan na nadagsan. Nang tad, iti dakkel agatad. Libnos, diyak kumaawatan. Ngam talaga nga impilit na. Idulin ko kano, katyak ibagbagakan ka. Ta sigurado, agumura ka. Oriyan niya ti aramidan na. Saan na mabayadan ti basol nga inaramid na kada kami sa nga pamilya. Kat oray pa itad na amin na kinabaklang na kanyag. Saan na nagtama pa sa ti biyang. Nagitipat patag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ignos, agpapainit kagayam dito'y paraangan. Anya ikatipanggap mo? Isublim ka diti kwarta ko ni Alex. Mapan ka, iti pagbaludan? Saan? Diyak kaya't makita ti panagruplupan na. Nga oray iti kano man. Kan oray da kayong Auntie Ursula. Diyak kayatin amapan kayo pa iti pagbaludan. Ha? Ay, uwan. Uwan lignaws. No dahi tati ko nam. Yaman kami kada kayo. Kumusta ang tulangan, tine Alex Liberio? Un kakapsat! Bayan nyo, taidanon mi day takin kwa na. Dilata, engkari iti ni Sir Alex, tanak iti chocolate. Tapno maraman ako ma. Di kagda nagbasan. Tamawarasan kayo amin iti chocolate. Ado ti kayat ni Alex nga ited kada kayo. Urayan nyo lang nga may waras kada kayo, ha? Yeah! Sige! Agpila kayo lang, kakapsa! Tunggal may sa abag nga awatin niyaw, ado ti kargana! Kat sa bali mat dagiti awatin dagiti ubeng! Agyaman kami ako! Agyaman kami iti tulog yaw! Ay nasinyo ha! Nagganas ti mangyawat iti tulaw kadagiti ubeng! Nakitak tiragsak iti ruprupa da! Agpipin na si ikat day tinawat! Wan, Mercy. Pudno day ta. Apresyarat dahito ang napanunot ni Alex, Lola. Kaya't ko nga ituloy dahito. Para kan kwa na. Nasaya at no kasta, Barok. Maragsakan tayo may sana singit agayam ko di nagtipunan. Naragsak dagiti anak na nakaawat iti tulong. At dagaya gayam mo iti nagtipunan. Wanlo na. Iso ni Nanding. Sigud a biktima iti pagminasan. Iso da dagiti kakadwak iti ana ibalot iti. Ket iso da iti kasingidan kanya. Kasta gayam. Ngayon magsubli akto. Takayat ko nga awisan nga agsubli ni Jasyanda. Sige, iho. Addakan ka dayta. No anya ti abmom apagsayaatan ti padam a tao. Aramida. Wanlo na. Itulot ka ni Jay Farmhouse.
Sakbay nga gawit kami di mansyon. Nakaturog ang dagiti kakadwak dito selda. Katsyak, sana ka makaturog. Gapo iti panang pampanunot ko iti impod no kanyak ni Lola. Ni Jubilarde. Iso ti anak day di Olivia Liberio. Nadagsan ti nagbasulak ken kuana. Ket jak ammo no mapakawan nakpay. Diyos ko. Ammom no kasano ti panagbaliw ko. Ammom no kasano ti pudno a panagbabawi. Diyos ko. Si kalangan ti makamoy ti riknag. Iti puso. Ket ammo. Wagas mo da ito apan nakaibalot ko. Tapno agi karwak. Ngamjak latag sarday ako mamangkan ka. Diyos ko. Asapay na kuman. Tama pakawanak no jubilate. Kat dagiti amin na nagbasulak. Kidawat. Asika ti mang tartarabay. Ken mang binisyon kadakwada. Apo. Ket nuan nga pa iti panusak. Gapo iti kinado ti basol ko. Sika ko man ti makaamu kanya. Diyos ko. Kumusta ka, Jubilarde Baro? Nasayaat mo, tata. Namuak yamin may papanggan ka. Si kagayam tipudno nga dadara na Aliberio Baro. Apo nakaday di Senyor Juanito. Tata Sotero. Baro, pasensya ka na ka saan ka apuno sa nasarukaran ni Uniti. Gaputawan sa balya babbantayak kan as-asikasuan. Hindi ni Alex lang. Maawatan kayo, tata. Ket, nagasatlawanan ni Alex. Tada kayong nga amana. Amangay aywan, ken mangipatpatagkan ko na. Abong Jubilarde, iti naminsan, kaya't nakaasarangkara ni Jemonte. Nakalugan kami na di tibos ng pasudab. Yan, lahat na nagbabawi. Kat di maba kami madlawin ni tibos. Ha? Saan nakanugaya makabalanti at pakitakan ka. Gaputan na amiris na. Nalabit na di mo mapakawan. Gaputan na dagsan tinagbasulan na kan ka. Kan mabain nga pakitakan ka. Jubilarde Baro. At nakadipay plano amang balas si anak ko. Awanan, tata. Si babalo dun ni Alex. Ket ikarkaronan tinagbasulan na. Agyaman na no awanan ti panggap mo nga gibalas, Baro. Agtutukan ni Alex iti pagbaludan. Nang runa, takas jay pa iti sasaadan na. Naputad ti may sasaka na. Nasaysayatan nga da iti pagbaludan. Ngam ti matay. Baro. Ada kayo mangipatpatagkan ko na, Tata Sotero. Iswa, saan nga ro darumbang amatay? Nasaysayatan ang sasarungkaran nyo di pagbaludan. Ngam ti pulos adiyon makita. Ken may sa. Jak kayatan ti pumatay. Jak kayatan ti agbasol iti padak a tao. Kang runaan na iti Diyos.
Kumusta kan, Alex? Nasaya, padre. Kumusta ti building? Nalpas ka din? Wen, dahil tati may sa gapuna no apay ngay maya. Tapnoy pakamukan ka analpasan. Nagbiit mo tan, padre. Una, gaputa ado ti trabahador. Nagaganda, ken agtitinulong da amin. Ken adamat kwarta amadadaan akaut. No kasta kurang ti materyales. Maragsakan ang itiday ta, padre. No adapay masapol yu iji simbahan. Di kay bumdeng amang ibaga, padre. Uray sana sakti pang ibagaan nyo. Mapan kayo latay di asyenda. Ta sigurado adi na kay paayan ni Lola. Agyaman ako na baro. Ket iti mabiit, mangmisa para iti blessing ang maangay. Sayang. Adda ako mamat itiday tangal daw. Ngam, sana bali, padre. Naragsaka kon itiday tangay pakamuyo. Ket agyaman aken ka, Alex. Ni Apo Diyos ti mangsopapak iti kinaimpag mo. Anak, itay pakit kita ang dagiti ladawan nga da iti diding Tatang, kuna ni Auntie Mercy, lolo kan lulak ka no dagita da iti diding. Pudno day tanak ko. Ay, Napudot ang tidigos mo, Paul. Umay kang tagdigos ka. Nay, kita ang matgayam dagita ladawan da Senyor Juanita, wen Auntie, guwapo ni Lolo Juanito. Uray ni Lolo Lito. Wala. Ay, Senyorito Jubilarday. Saan gayam ang nagbidot ni Chayaw? Karopropam at talaga ni Manong Litaw. Nakuna na iday nga amangan no kabsat mao ni Manong Litaw. Tagayam, isaw ti amam. Kasta? Karopropam gayam. Ay na, nabayag gayam nga amam ti kinapod na, ng inlimod mo. Isumot lagayam, anak ko nam iday. Asa anak apo mampanaw dito yung mansyawn. Gaputa agsaya ataktaw. Kagayam, sika magtipod na ang akin kuko ay timansyaw. Ket, agyaman nak, tapod no adi ka pimampanaw. Ket gaputa nagtungpal ka iti dayta abilin ko idikin ka. Ikang kanto iti gunggunam. Ah? Ikang ka iti dakkel agatan. Ken ingatok ti sweldom. Kastoy gayam tag sa kayo ti kabalyo, tatang. Nagmayat. Kay-kayat ko. Isuro naklag kabalyo, Tapno may sakit kabalakton. Wala na ko. Isuro ka. Alam mo itatagdadamo ka. Agkasakay tapaylaan. Tapno saan ka matinag. Sa di na ti papananta, tatang. Isublitan da ito kabalyo di kwadra. Tagda pa pananta. Sa di, no? Mapantay di tanak. Ya! Ya! Nabanlog at tatang. Itala nga sa mga atak iti bantay. Sana balay. Nakadanon tan dito'y tanam anak ko. Wow! Nagpipintasin dagi dyan sabong. Naayatan na nakakita ka dagi di sabong tileryo. Surutak man langan. Ita ka kadilangan nakakita iti kasta sabong anak ko. Wen tatang. Ala, umay ka. Agtugaw ta dito'y karuutan. Tanda istoryakan ka. Oh, nakatugaw tan tatang. Anya ka diti istoryaan. Amo man ha? Dito'y adisote mo na nagkitaan mo ka ni nanang mo. Napintas ni nanang mo. Akas iti kinapintas dagiti sabong tileryo. Kasta ka di tatang. Sayang. Kaya't ko kumamot ang makita ti inak. Nimpin mo sa'y matgaya man. Napintas ti inam anak ko. Naasam nga agbado iti bistida apuraw. Ket, ad-adda pa'y nga agminar ti kinapintas na iti kasjay akawas na. Kasta ka di tatang. Ket, dito'y tanap. Dito'y anagrosing ti ayan-ayat ni. Dagita sabong tileryo ti makasaksi iti ayan-ayat ni. Ay, nagmayat gayam ti pakasaritaan nyo.
Ngam sayang. Tawan matan ni nanang. Sayang tatang. Sapay kaya't ko kumamot ang makita kan maarakop. Sayang. Libnaus, mapan ka kadimanan ijay tanap. Wan, auntie. Kaya't ko asarungkaran dagiti sabong tileryo. O sige, mapan kalata. Ngam di ka kumamarabyan Wan, auntie. Hindi ka kumaagbaybayag unay ijay tanap, Libnaus. Taamangan kit dimat, no adda maisarong ijay alo ko a tao, kat makita na ka. Delikado. Nabayaga kun iti dayti adiso, auntie. Nairuhama kun iti tanap. Kat awan ti pagpaggadak ijay. No pay kasta? Agtulnog aklata iti bilin nyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alang aro din. Sumalog tan anak. Mapantay di farmhouse. Ipasyar kita yung dalulam alor na. Sige tatang, kaya't ko timapanijay. Ala, umay kan. Tatang, kaya't ko timangan iti adu a prutas. Nakita namin nga adu tinalum a prutas ang nalabasan ta. Mabalin ti agpuros. Di kagdanag anak. Apa man na makasangpot ta di asyenda. Agdiretso ta iti ang dagiti mula prutas. Sika na mismo ti agpuros. Kalpasan na, mapantay di farmhouse. Sige tatang. Kumusta kayon, sabong dagitileryo? Makaayayo kayo aboy-buyaan. Maris po raw dagiti sabong yo. Nabanglo ti ayam mo umyo. Makapabangar itirik na ti boya yo. Ngam. Sayang. No kuma, tas bibiyag ni Jovelarde. Iso kumati katuwa nga umay mang sarsarong kari kada kayo. Ngam sayang. Tay di ka ano man. Jakton makita. Si bubukal a pamilyak tinapukaw. Katda kayo laang ang tinatdaan ng liwag. Sabong, dagiti lirik. Nyora Lorna, apaya saan kayo matinarumuha dito sa Lejo? Or-oraya kanumuha na kayo amapan mangan. Ngam, di kayo matlarumuhan. Chayong, kayat ko laeng ti uminom iti gatas. Pangaasim, tamangyag ka dito isilid ko. Oh, agot-ot ti barukong ko. Kimaro manan. Oh, abuhay kayo, senyora. At nakatirik-rik na inyo amaday. Awan, kayat ko laeng ti agin ana. Ala, senyora. Amangan mat no anda saksakitin nyo. Ibagayo tapno ipanda kayo iti ospital. Awan, ti sakit ko. Ala, yalaan na kuma iti gatas. Sige, senyora. Mabitlaang. Saan na gatas tiyag ko? Uray ti taraon nyo. Masapo, lamangan kayo. Auntie Chayong, ayan ni Lola Lorna. Itad ko kumadag ito'y prutas a pinuros ko. Ha? Naloom amin dag ito'y amangga kan papaya. Kasta aya, bro. Mala, umay ka. Takuyogan kay iti silid ni Lolam. At dangamin iti silid na, kat agin ina na. Chayong, siya kung timang kuyog ko ni Paul. Ah? Mapan kami iti silid ni Lola. Ala in kayo nga rodan, senyorita, oh. Si kamot, Chayong. Kung nakadinak awagan iti senyorito. Jovelarde ko namlatan kanya. Kas iti sigon. Ala, no iso ti kunam, Jovelarde. In kayo latan iti silid ni senyora.
Bakit akon? Kat saan tayo nga igkem tibiyag tayo? Amangan no iti masungad nga al daw. Kat ipulang kon tibiyag ko. Di kayo kumagsaw iti kasta, Lola. Kaslamatan ibagbagayo amatay kayon. Diyak kaya tadaglan ti kasta. Amom, awanan ti sapulag. Nakasagana akon amang isubli iti binulod ko abiyag iti apo. Daragsak akon amatay. Gaputawan meten ti makita aparikon. Saan, Lola? Di kayo kumagsaw iti kasta. Numaditirik na yan. Ipakita kayo iti doktor. Saanen? Awan madi arikrik naeng. Agin inanaak laeng. Lola, Barok. Awanen ti pagtanagak maipapan dito'y asyenda. Kan awan beten pagtanagak ken ni Alex. Gapo tanapudno iti panagpalpaliw na. Ken agtalekak ken kaiho. Si kalaengen ti makaammo iti amin. Lola, apay ka di kastamot ti bagbagayo. Naragsak akon amatay. Ay na, Jubilarde. Sipod nagnaag dito'y farmhouse ni Senyora. At nadlaw ko kinkwana. Ha? Kasla ang kakapsat no daduma. Kan tapayaon na ti barukong na. Ngam inton damagat. Una na, ngawan madiarikrik naon na. Anya? Unakpay ako yoga kiti doktor. Ngam, kunana, anapan nugla ka na. Katagi na nalaang. Amangan mo't madasakit na. Wing nga rod. Ngam, di namat ibaga ti husto. Saan na kaya't tagpakita iti doktor? Kaya't nalakan ti aginana. Iswa, di mo baybayan, Chayon. Wan, Jubilarte. Ala, inak mangayab iti doktor amang taming kankwana. Nasaysaya at kayan. Itamit lang, mapanak iti ospital. Mangkitak iti doktor ang mabalin amang taming kanilola. Ay na, imay imbaga ni Jubilarte ang masakit ni Senyora. Wan, Marsay, ang kakapsawt ni Senyora. Ay na, hindi pa ilaang akasta ti madmadlaw ko kinkwana. Chayaw, ngam no kasta damagag ti makagapaw. Una namat anaban nuglaang. Katno ko nakmait ako yugak amapan agpa-check up. Di namat kaya. Agi na nakanulang. Tanaban naw. Wang. Kasta, ti ibagpagana dito, eh. Ay ngam. Amangan kiti, mat, no ilimlimad na lang ti marikrik na na. Ungaw. Anya ngay ti serbi ti kinabak nang da. No saan damang nagpagas. Isumat. Ay na, Chayaw. Panunutin na kumama ti salunat na. Sa bagay, addan to doktor, amang kita kan kuha na. Wow, orayin tayo ida. Pangarak, noanyaman di ka sa pulam, ibagam na tahuan, ta ipay ko. Mabayin akon kada kayo, tatang. Awan ti pagbainam, tama nak may. Naragsakak ngagserbikan ka. Saan nakabinaybayan, tatang? At da kayo akanayon nga umay mangliwliwa kanyak. Kan mang patpatib ka rin ti pakinakam ko. Una, taamok mo tanarigat ti biyag ti may sabano. Kahit nagsingsingpit ka kumangarudlat ta di ti pagbaludan anak ko. Sapay lakuma. Tadumtang to ti altaw ang makarwar ka. Paro, anya ka di tinapasamak ditoy. Apay akasla nakaserseryoso kayo amin. Mang Sotero,
Ni Lola. Ada sakit na. Anya ti sakit na. Kuna ti doktor ang masapol ka no maipan di ospital. Tapno ma-check up na imbag. Agam di na kayat. Ken pinapanaw na dagos ti doktor. Anya. Iso ka sa retak manan ana imbag ni Lola. Tamapan kami di ospital. Nang tadlang ti doktor iti tumaran na makatulong kan kwa na. Sige. Doata nga rod ang mga lukoy ken kuana amapan ijay ospital. Saanen anasken ama pa anak ija ospital. Una yan adaan agyo aya. Kunakmet kada kayo. Akayat ko laeng. Ti aginan na. Senyora. Saan dak apa kadanagan? Tanapig sa akton. Intun bigat. Pangasyo Lola. Kuyugan na kayo kani Uncle Sotero ang mapan iti ospital. Saanen? Basta timakunak. Naragsak akon. Gaputan na urnos tayon. Awanen ti parikot iti tunggal maysa kada tayo. Jovilar de apok. Pakawanam ko man ni Alex iti ado ang nagpasulan na kan ka. Pakawanam ko ma. Diyos ko, nabayagan da ito'y amarikrik na. Ti panagsaksakit, ti barukong ko. Kat italaang akin maro. Diyos ko, no itan ti kanibos anak. Itulok kon. Naragsak akon amatay. Gaputaawanan parikot. Kada Jovilar de kan Alex. Awanan serbi ti panagpa-check up ko. Taambok matlaan. Aday to yan ti ipatay ko. Amok latan nga amangan no breast cancer da ito'y. Gaputag na namatan ti maysa abarokong ko. Kanlimtag pa'y ti maysa atakyag ko. Diyak lain padlaw dayta iti doktor anang check up kanyak. Tadyak kayat amamwanda anadagsen ti sakit ko. Diyos ko, awaten nak ko nga iti pagarya. Kat ipaay mo ko matikapya kada Alex kan Jovilar de. Apay ka di api na ayaban nak dito hardeng Jovilar day. Kat nay rabi ay. Anya ti aramidin nyo ditaw. Mercy. Sikat ikabayagan ang nakadwa ni Lola. Sipod nagnan ni Lola iti mansyon. Sikan tikat kadwa na. Uy, siya. Apay, saan mo kadi anam-amuan ti mapaspasama ka ni Lola? Kinapudno na. Idi pa'y laang nga damadmadlaw ko kunkwana. At dapay itinaminsan, anatali mo daw iji kataltalunan. Kat inasikasaw daman ng Rita. No daddo mamat, at dalatan iti silid na. Kat di na kayat nga ilukat tiri daw na. Iso ajak mo tan agpilit asumra. Agkakapsot iday, kat namin adumatal ngayon bagak ako yugag, tamapan ko magpa-check up. Ngam ko na naman nga uray sana, gaputan na banugla ka na. Kasta ka di? Ay nagjubilar day, saan dak ko maapabasulan Takanayon ko mat nga alukoyan ni senyora nga agpaduktaw, ngam di namot kayat. Kuna na nga awan ka no, ti pagdanaga. Saan ka apabasulan, Mercy? Ay, una yan ni senyora. Kunak ngamin iti agpakita iti doktaw, ngam di namot kayat. Anya ngay ita, makapadanag matun, Jovilar day. Intun bigat, ipantay ni Lola iti ospital. Kaya't naman uno sa.
Inton dumakal ka, agsingsingpat ka ha? Saan ka kuma nga agbalbalin, abad boy? Wan lola? Si Kanto ti katulungan ni tatang mo dito asyenda. Katlaglagi pang kuma, apok. Ano si Kanto ti mangimaton iti asyenda? Saan ka kuma nga agbalin, anauyong kadagiti trabahador? Wan lola? Ipatpatag ka, Paul, apok. Ipatpatag kayo mat lola? Engkanto ko masarungkaran ni uncle mo nga Alex, ijay pagbaludan. Ha? Uncle ko nga Alex? Ijay pagbaludan? Wen, apok. Engka ko masarungkaran. Wan lola? Jubilarde. Apay nga adda ka pailaeng dito'y silid ko. Rabiin. Engka maturugan, apo. Diyak makaturog, lola. Kaya't kayo bantayan. Jak kayat nga adda kaduak dito'y silid ko, apo. Iso amapan kan iti silid yo iti anak mo. Tamaturog kametan. Amangan no agur-urayan kan ni Paul. Lola, Apok, laglagi pang kuma. Ipatpatag kayo amin. Kati kayat po, awan kumantigurang-gura kada kayo kan ni Alex. Adda itan iti pagbaludan. Kayat ko apakawanam kuman. Pakawanam kuman ni Alex Jubilarde. Sige, awitel mo day tamay sa atray tsayaw. Taing tapakanan ni Senyora. Wang, pilitan ta amangan. Tagakas lang ti papaw nagna. Lugaw ti linuto ta akanan na. Kaya't namot siguro akanan day ta. Kun naimas pay. Wan, Marsay. Sige, ipantan iti silid na. Marsay, nakaturo pala ang ni Senyora. Wan, sige, ibisutan ti try, tariingan ta. Senyora? Senyora? Bumangon kayo kuma, tagarmusal kayo. Senyora? Senyora? Ha? Senyora? Apay? Ay natsayong! Apay nga eh! Naglamintima na! Naglamin na? Tsayang! Kitaam na, Senyora! Saanan nga ako mga hangan! Imposible! Senyora! Senyora! Agin kayo! Senyora! Senyora! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. ano ito pagkikisan nyo? Senyora! Awa nga na! Natayan! Saan? Saan na po no? Nakaturog lang ni Lola. Saan na natay? Senyora! Lola. Apay. Itapay iti papano mo. Apay adi mo yung bagpagay di. Ganda gayam anan na yun. Apay adi mo inaiwanan ti salunat mo.
Apay ngayon, limot mo ka na kami! Apay! Anya ti serbiti kinapaknal mo! Apay, ati ka nagpaga sa dagos! Anya ti serbiti kwartam! Unay matan tinapagtag ni Senyora. Ita kadipay tanaornusan ti amin. Itapay tanaragsak kuman ti tunggal maysa. Ti papaanaw na. Awan nga min kinapatagkan ko na iti. No di ti pa nagtrabaho na. Di na pa'y kaya't ginala no mabalin. Hindi pa ilang ako lang magpa-doktor. Awan ka no, sakit na. Sana rumbangan na tayo ni Lola. Nasapat ipapatay na. Anak, awanin ti mabalinan tayo. Nalabit aday ta tinagpatinggan ti biyak na. Adita awagas ti ipapatay na. Ngamkit de, naragsak api musay. Gaputa nagbalbaliwan ni Alex. Daita ti kanayog na nga ibaga kanya. Saan kumapay na itahangkal? Kasapulan tayo pa ni Lola. Ala, na kayo pailayan nga raw ti makamo ditoy. Na siya kung ti mapanmang kontak iti punerarya. Amang taming iti bangkay na. Ay, Diyos ko. Ayon, ayon. Sa baligayam ti kayat asawan tinakitak idikan ko na. Kaano laday dinadlaw ko. Kasla, nakapuspusyaw. Sakit, kasla saan anormal tirikrik naan na. Gaputa madlaw, ngataan anayin na. Nakapsot pa yun ti panagsauna. Uwan manang Rita. Kunak no siya klaang tinakadlaw. Uray gayam sika. Basta. Awanan ni Senyora. Uwan, tawanan. Ganday ta ti umay ko ipakamo kada kayo at trabahador. O sige, ipakaamok dayta kadag iti trabahadora padak. Nagkasingsing pa ni Senyora. Isu ana sakit tirik na, iti dahitoy ana amuat. Adaw, dagiti umay makilamay, mang sutero. Nakalidliday namin. Si man. Saan dang agtagtagaray? Agsangsangit dagiti daduma. Nga oray di da ipigsa. Nga makitam latan, nga agpunpunas da itilwana. Uwan, mangipakita na patag ni Senyora kadakwada. Oray siya. Talaga na sakit tirig na hindi ipapatay na. Kaputa hindi pa ilang anak serserbi ang kuwana. Kas babaw na. Ngam talaga na singpot kanya. Awan di makulak kan kuwana. Awan kaya mang sutero. Imbagayo ko din kin ni Senyorito Alex anatayan ni Senyor. Saan ay? Yakpay na ibagakan ko na. Dakuta, daka mo no, kasano ti panangipagak. Agamakak ngamin. Nga amangan mo niya ti aramigan na. Hindi ka nito amamuan na. Sutero. Ngam, ibagak tungod lang. Gaputanas kang amamuan na. Rumbang lang ang mga nood at dadakas ti aramidan na. Iti ka nito ay di na makita ti bangkay ni Senyora. Yung Bernarde,
agmay-maysa ka dito, Yarden. Nakita ka ngagmay-maysa dito, eh. Iso nga inasitgan ka. Tao may kaikan iti inumom akape. Oh, adtol. Agyaman ak, Mercy. Saan ka kadi nga umunag dita farmhouse? Dito yak pala din. Kaya't ko tagpanunot dito eh. Di Senyora Lorna. Iso tinagbalin ni Dino Amok iti asyenda. Pulos nga wanin pakita naman di kanyak. No di kat, insaksakit na. Wala, amok dayta, Jovelante. At adapay kit di asika idi ti sakit na ngam ni Alex. Kanayo na hindi ngay baga. Ngagan anadak. Tunggal kita kami. Di na kaya't nagbisina. Ket, ikan lang iti kwarta. Wan, kanayon na kamot idi apang panunutan. Nang runay di saan na kan makikita idi mansyon. Talaga nga imbilang nakamutin nga anak. Sayang. Sayang, tadyak masukapakan dagiti kinaimbag na kanya. Manang Rita, kidawak asikapay la kumati makaamoy di kataltalunan. Sa anak pala makatulong. Wan, senyorito, di kagdanag, kabaulak dayta. Agtitinulong kami amin at trabahador, tapno sumayaat, tagitimula. Agyaman ak manang. Nopay, aglidliday, ti sibubukal nga asyenda. Saan kami latang agliway, iti trabaho mi. Di mi baybayan, dagitimula tayo. Nasayat manang. Ket, agyaman ak manang. Kaano ti pan nakaitabon ti bangkay ni Senyora, mang soteraw. Inton Sabado. Daytati ko na ni Jubilarte. Itilikod to'y farmhouse ti pakaitabunan na. Iti abay ti tanam. Day di Senyor Pedro. Una, nasayaat mo't no pagabayan niyo ida. Tauray kagurgura idi ni Senyora ni Senyor Pedro. Agas sawa dalata. Pudno dayta, Mercy. Kasanungay mang soteraw. Kaano amapan maipakaamukin ni Senyorito Alex tinapasama? Inton tabon langan. Sige, da kayo ti makaamaw, mang soteraw. Manual daw na san asim marong karnitata nga. Ay, apay nga ta. Adda nga ta napasamak kan kuana. Sigud atong galdalaw kat umay. Apay nga ta nagsaruno adalaw. Asaan mo imay? Nakadanon kada kami ti surat mo, Jubilarte. Iso nga inmay kami mat makipagladingit. Agyaman ak, sister. Makipagladingit kami kada kayo, Jubilarte. Agyaman ak, sister. Kastaan talaga ti biyag, Jubilarte. Nasakit man ti ipapanaw, ti maysa nga ipatpatag iti biyag. Ngam iti likodan dayta. At damat ita ang makipagnanaad iti pagarian ti Diyos. Sister. Ti biyag tayo, kat saan tayo ako kwa? Makuna abinulot tayo laang. Katitian niya nga oras, masapol nga isubli tayo.
Madas mo man, day ko'y kabarbaro ang naborda ak abistidang libnos. Kita man numayat. Oh, atoy. Kita numayat. Napintas, auntie. Napintas. Awan at talaga timako na kada kayo. Nalain kayo ng borda. Napintas na ti dinait yung abistida. Ay na, nagbayag ko at dinait tay ta. Gaputa, kayat ko nga men, anapintas ti pan nakadait na. Agyaman na, auntie. Sapay ko maa, ta magustuam. Magusto ak launay, auntie. Nakapimpintas. Isuot ko dahito eh. Tama pa na. Ijay ta na. Agyaman na, da kayo asabong tiliryo. Adon dagito'y napuros ko asabong nyo. Ngamin, ikabil ko iti abay tilungon ni Lolak. Sige, agyaman na. Innakon. At daobing amagmag na iti saan unay nga adayo. Nakaigam iti sabong tiliryo. Nukasta, nagpuros kadag iti sabong tiliryo. Oh, apin nga taday tanga ubing dito'y tanap. At may sanga ta. Ubing! Mabit lang! Ubing! Kayat ka kasarita! Mabit lang! Sa dinutinap na pa naman ako. Sinapsapol ka. Ijay tanap tatang. Napanak ng puros iti sabong dagiti liryo. Dagijay man o. Ingkabil ko iti abay tilungon ni Lola. Ah, napan ka ijay tanap. Wan tatang. Apay di ka nagpakada kanya. Takinuyog ka kuma. Sorry tatang. Idinalagip ko. Napanak namin na dagos. Nagdanaga kami kan ka anak ko. Sorry tatang. Ala, sana bale. Pinapatag. Inton maminsan. Ipakadam kanya kung sa dino ti papanan, ha? Wan tatang. Itay kapay na nga agpampanuno, libnos. Apay, anya tinapasamak kan ka ijay tanap. Tasipod simmangpot ka anaggapo ijay. Kat, nakaul-ulimag kan. Auntie, ada nakita ka ijay tanap nga ubing. Ha? Ubeng? Apay nga adda ubing ijay tanap. Diyak nakasarita. Tapag isumot din anak ka adayo. Pero kawag, ngam di na kintaltalag. Diyak amo no nangag na kung ano saan. Apay, anya tinaramid na ijay tanap. Napan nagpuros iti sabong dagiti liryo. Ha? Amuyo ka di ti marikrik nakita, auntie. Kasla iso day chay ti anak ko. Nakakita ka lang iti ubeng, ibagamon nga anak mo. Di ko nam, no kumata si bibiyag pa iti anak mo. Nalabit, kas jayan ti kadakkel na. Analabit, kataw-tawunan na. Auntie. Alaki ideng, inka agpulang sa. Ang mga nunalingling utamon, day takawus mo. Uy, auntie. Tatang, kumusta kayon? Mano adalaw adi kay imay ah. Wah, pasensya kan, anak. Apay analiday kayo? Dangamin ti gapuna. No apay ajak nakaumay dito iti kalabas. Anya ti makagapo, tatang? Nilolam. Pinmusayan. Anya? Day ti gapuna ajak nakaumay iti kalabas. Tay nasikaso iti bangkay na. Saan? Saan napudno ti kunam, tatang? Saan na tayo ni Lola? Tay tatipod no, anak ko. Itan ti pan nakaitabon na.
Kat si kalangan ti maururay. Tapno iti maudin na gundaway. Makita mo kumamat ni Lola. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dayang, addan ni Padre Sebastian, mangrugin ti misa. Wow! Dimtang ni Senyorito Alex. Anda escort na, Apules. Talaw, Apules. Wang, nakita. Kat, ni Jubilarte. Ayan na. Nakita dan. Diyak amaw. Malak umaykan. Tatumulong ta para itimisa. Hindi kayo apulis ang mga bambantay kanya. Pangasiw. Ipalubos yung agyanak pa ilang dito'y ayan titanam ni Lola. Di kayo danag. Awan ti plano kong aglibas. Sige, Senyorito. Agyaman na. Lola. Imbagak idi ka na kayo. Adi yung baybayan ti sa Lonatyo. Tapno ka na hindi kumasarong karan di pagbalodan. Ngam apa ya kastimot ng tinagbanagan nyo. At da kayon, itinagkay sapiag. Kasanuag itan. Lola. Alex. Jubilarte. Jubilarte. Nawayakan. Awanan ni Lola ang makaimatang itikayat mga aramidan. Ituloy mo tipanggap mo. Amang patay kanya. Nawayakan itikayat mga aramidan kanya. Taos to ka. Rumbang lang apatay ti katukad dagiti basol ko. Kat nakasagana, Jubilate. Awan makalapad kan ka. Iso, sige. Patayan na kon. Pudno. Iti iruruar ko iti pagbalodan. Kaya't kapatayan, Alex. Gaputa para kanya. Saan gayam humdas ti pan nakaputan ti may sasakam. Kas katukan tinadag sa nabasol mo kanya. Nalakalag ko mga ramidak iditi plano. Ngam nalagit ko ni Senyora Lorna. Amang namnama unay iti panagbalbali mo. Agpapan ka ni mga sotero. Amang idaw-dawat akanayon iti Diyos. Iti panagbalbali mo. Ipagpagapog ka na kiti tao. Amang ipatpatagkan ka, Alex. Kat itinaudi ang panagbiag ni Senyora Lorna. Dito'y rabaw ti daga. Inyo na'y unay na kanya, ti panang pakawan ko kan ka. Pinakawan kan, Alex. Juvelarde, awan ti magkaanap ko na patayan ka. Agbasolag lang iti Diyos. Kanti pa nakaputod ti may sasakam. Kanti pa nakaibalod mo. Umdas daytan, akatukad tinadag sa nabasol mo kanyak.
Pakawan nak. Jubilarde. Pakawanan nak. Pakawanan nakmat. Itinaramit ko kan ka. Di ka pakawan. Tanadagdag santi basol ko kan ka. Jubilarde. Kaya't ko nga ibagakan ka. Asibidbiyag ni Crisanta. Anya. Anak, dimtengan ti oras sa panagduhar dagiti dalaw. Nagsubliak tumanan. Wan tatang. Ket agyamanak tadda ka kanayon ang mga andingay kanyak. Gaputa anak ka. Ni Jubilarte. Isu ti kaduayo ang mga imato ni ti asyenda. Ipabusoy ko kada kayo ti amin, tatang. Wan, anak. Saan aparikot dayta? Ta saan mi abay-bayan ti asyenda? Jubilarte, barok. Rabiin. Umunag ka kuman dita farmhouse. Nalaminan diti luar. Mang Sotero. Namuhakken ni Alex. Asi bibiyag gayam ti asawam. Kat pagyamanak unay dayta. Uwan, Mang Sotero. Si bibiyag ni Crisanta. Kasta tinakunan ni Alex kanyak. Ngam. Daka mo tipang sarakakan ko na. Tiagnagan iti Ursula. Tinakaamuan na asibibiyag ti asawam. Ngam. Saan ka nung aminan na nagpakpakita? Sipod inikan ni Alex iti dakkalagatan. Apara ken ni Crisanta. Sa pulak ni Crisanta. Patsak. Basa pulak ti asawak. Agkita kami matlaan. Lajay, lumnakan ti init. Awanan. Saan ko na makita ti init? Nagtapunan. Agawid akon. Sabong dagiti liryo, agawid akon. Agsubli ak tumanan. Mabit lang. Mabit lang babae anak ko. Saan ka tayo pumanaw? Di boses na. Kaslang boses. Medyo filate. Crisanta. Medyo filate. Uwan. Siyak. Siyak, Crisanta. Tiyo. Akaduhang. Karumpang. Medyo filate. Di anak ko. Nakumayo sa bibiyag. Nasaan na pinatay ni Alex? Dakal ko pa ikan. Crisanta. To'y ubing akadwag. Kat... Iso ti anak ta. Ha? Iso ti... Uwan. Iso ni Junior. Apinanaganan dagiti mamadre ti Paul. Sana nairaman anatay ti anak ta. Katimpan ko iti kumbento. Inaiwanan da. Aging gana di makal. Paul anak. Iso ni nanang mo. Nanang. Anak ko. Nanang. Ayaw manakit ang Diyos.
Ang yaman ako. Naya iti Diyos. No kasta, sika ni Jubilarde, nga anak day di Olivia. Ay na, Diyos ko, agyaman at nakita kamutlaangan. Si kagayang ti ibagbagan ni Libnaus nga asawa ng agnagan iti Jubilarde. Uwan, ante. Siyak nga ron. Ay na, tinaudi apa nangubakan ka kat idi maladaga ka. Kat idi ispalim ka kuma iti imadaduro kan baldaw. Inagaw da ka kanyak. Sadak din ang ran. Awan gaway ko ide. Ta sa nga pulo kat pitulaang titawon ko. Awan bael ko kadakwada. Jak amo no nang ipanandakan ka. Kuna ni Senyora Lorna ide. Nga impaampun da ka ijay syudad. Gusto nga indaw dangot ko. Asapay la kuma. Tanasaya atlat tati ka sa saad mo. Kat dumteng ko mati chimpong agkita ta. Kaibagakan ka. Asika. Ti talaga nga akin ko kwa iti asyenda day di Senyor Juanito. Nagsaya at kagaya matao, Ante Ursula. Kat inispal mo pa yung gayam ni Crisanta kan ni patay. Libnos ti impanagan ko kan kwa na. Anong ita? Mabalinan nga awagak iti Crisanta. Gaputa awan mo ta ti pagbutbut nga ni. Itamat lang. Agawid tayo ni Diamansyon. Sublian tayong tugay to'y kalapaw yo. Ante Ursula, naisam ka gaya magborda Kita nyo dahito alampin. Amang ano da kayo matkit di tinang borda iti dahito Ha? Olivia Liberio Lito Natividad. Aywan! Siyak tinang borda iti dahito'y apan nyo. Nalawa apan nyo. Kat insagot ko ide kada Senyorita Olivia. Idi nagkalay sada iti amam. Ay na! Day tati may sana araman. Tapno may palgak ti kinasi asinok, ante. Day dinanang Magdalena tinakaalay di kanyak. Ket, day ta kano alampin tinaibungon kanyak idi. Indulin na day ta. Asosi ti kinatao. Ay na! Ay dakkel gayam tinaitulong kan kaday taapan nyo. Wano lampen. Ay Diyos ko. Agyaman at ta si Bibianca Jubilarde. Ay na! Naragsak at unay! Pagdataman yung ditay tanat, Crisanta. Juan, Jubilarte. Kita ang dagiti sabong tilirio. Nagraranyag da. Dagiti asabong tiliwliwag. Idi nagsubling tilagip ko. Tunggal malagip ka. Da kayo iti anak ta. Umayak diti tanap. Diti ko nga isang sangit ti iliw ko kada kayo. Isoda ti mangpunas iti liday ko. Juan Crisanta. Dagiti sabong tileryo. Iso damat tinanglawag iti kapanunutak. Jubilarte. Tinaudi a planaw. Patayak ni Alex. Ngamiting mayak dito'y tanap. Nalagip ka. Idi nakitak dagiti sabong tileryo. Isimbolo ti kinapudaw da. Ti kinadalos ti puso. Akas hindi pa nagpuspusong, Crisanta. Gatim taranyag da. Iso tinanglawag, ikinakulapan na panunod ko. Tapno, isartin kong tagibalas. Kapunta, nalagip ko dagiti balakan mo di kanyak. At ang tagibalas. Ano ang napay sa bali, solusyon ti panigot? Iso ti ramidet.
Asam ket at itong matay. Wano agibanas. Isoketa. Baliman tayo timalugi. Ay ayatan ka. Krisanta. Ay, Jovila. Krisanta. Anak, ipatpatid ka, Onay. Ipatpatid ka, anak ko. Ipatpatag kamot, nanang. Si kagayam tayo ubing idi anakitak ijay tanap. Ngam di nakinkan ka no idi pinukawan ka. Takayat ka ang kasarita. Kasano? Nakapuraw kayo mat idi. Kunak namin white lady kayo. Wano engkantada. Anya? Tagayam, pudno engkantada kayo. Ngamin, nagpintas kayo, nanang. Kakabsat. Agulimat kayo. Takayat ko adeng ganyo ti bagak. Limat kayo! Inangay ko daytoy apasken. Amang isimbolo iti panagrugi mi manen iti biag. Ken tapno makapagyaman kami kadag iti tattao. Anasaya ti panagpuspuso da. Umuna-unay. Ni Mang Sotero. Nga iti na minsan. Inispal na ti biag ko. Kastamatan niyan ti Ursula. Anang ispal iti biag ti asawak ani Crisanta. Dagiti mamadre. Ani Sister Virginia. Ken Sister Teresa. Nga iso tinangay aywan iti anak mi. Ket pinotektaran da iti paggad. Ken kadag iti amin na nakakabsat. Anang tultulong kada kami. Kidawag kada kayo. Nagtalinad kumati kinasaya atyo. Iti dayto apasken. Rambakan tayo ti baro abiyag. Para kada kami. Agbyag ti pamilya ni Jubilarte! Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.